lava Samoa whaamalia pe a sasi sa ukala Whainganga o mea ngai o whaafia fianga E poko ar kaukai ai sere a kuyama Whaalongo mai la i la ukala moi E leo te kala pakori o la true story O lea ua o mga whai la u Lamborghini Super high tech, you're a king o le sami Whaakafa ese ma e me i ese Whaile a eto lea o le a lele Ka oki mai le mangu so le whaia singa power Le mangu a lele makua o vata sawa Le mika ngale o si o umu Pango pele la wa o ilo ufa O mai la ia ku i le muri papanga Se i alo a uka i pe au male au manga Au wale ka anonga i makua o vata whainga ka Whaanga kapa i lunga le moanga Sau inga e alu kapte se se pa saura mangu ia o whaiva o mamanga Apatawai apa awole iko Lele isa sa lele lele isa sipo Lele moa lunga oka oka wake ai Le ae tuale ua lele lele mai Apatawai apa awole iko Lele isa sa lele lele isa sipo Lele moa lunga oka oka wake ai Le ae tuale ua lele lele mai Mafau e mai le api le o mga whaamau O loo iai le history o mea ngai o whaukasi Ia sola ua lewa e o mai le ngai vai kaimi Ale su e o whono lopo Le kele pau samana na mua le iko Ai to ia sola na mai ai konga Ame mai a koe oma ame uma whai longa Kasi ale wa ale anga e ai le polonga Mga ole a e kone nga town ai konga E o mai la ia so ngai wale koe fio mai Karu ai le ngai mangu o ka te wheai Mea ngai o ke pau kua kuai a uma awange i laka mai E mako Lamborghini mkua o vale a asa O oi soso mai so le spakau au kafa O au kala ura e leo se kau pa pepe Mangu neula e to se manuel o katele A e sau leo mu Au wale pia fusu Wa ayo e sasi so le ka ua i a furu Apa tawai apa awale iko Lele isa sa lele lele isa sipo Lele ua lunga oka oka wake ai Le ae to ale ua lele lele mai Apa tawai apa awale iko Lele isa sa Vivinga ole aeto Io e tangi mai le iko Wow O bese kange se pusieri kange de ai Congratulations Aeto mai pango in ua sola malesiamu pini ini na ingi silava Tunga fautasi fo I ole dei tusanga Tolo po mai le asore dafi ono ole tau fa le tonu le tau Ya o lea ua uli masao whaiva Ya o whainga mea I le tai Pei o na iai le whatunga Sunga ia dani elu ai ono Ia ma le pese le nā ma le au bois O vi o le aeto Ia o aia se a le fia o kala re kusi O se ua fia I ngā pese ia Ia Ele mua ni vaa se lua Ia e mabori le wha malo ma le wha afitai Ia ona all tatou tau mawhainga Ia ila tau ma sa tau mawhai Ia ile tuu ngā whautasi o le rei tau sanga I Amerika Samoa Ia malo le tau walo, malo le pale, malo le whauri Pei a fo I o le ansara dafina u whaitoi O vaonga ngana I e maua mai le tuu ngā lea Po o le fo I ta alo ngā lea turu Alo le whauri Le ai ele o se malo le fo e uli O le mea le nā o le foe uli o mea whako a kupuanga ngafi ngā ua whao ngā I lungo ta avale le upu. Mo le to tele o tatou a o le mea ia o le upu sao a le wha Samoa o le mahalo le wha auli. Ona o le vaonga ngana e maua mai tu ngā whautasi. Ia mana tali lea o lesi ia mahalo le pale o upu ngā e maua uma mai talonga I vaonga ngana o tatou whainga mei le tai. Awa o mea ni o talonga wha Samoa. Mana tua fo le tele o tatou moanga ngana ma moa fitalainga mala ngā upu
e maua mai faiva o le vao ma faiva o le sami faiva fo'i o le vani monimo le lai ai ma tulaga ia tou te sile mai ai faatalo fale mo folo fatu le paia maualuga o le aturua o tou sile mai ai nai va'aiga sai ai le tu'uga fautasi e pei ona lo faiva ai Amerika Samoa fa'amanatuina lo latou tutuatasi ia mo nisi a sa le italiaina le tu'uga ma le fa'ai'uga na ta'oto mai ai ia no uoso agagei ko pea ufaigai luga o le sakelike aua o luga o le sakelike e maua uma ai le tonu ma le sa'o e maua ai fo'i ma molimau le mele o le sakelike e maua ai maisi e lana vave ala u kongeki a kuangei ngai a uo le FBI sei kou kongeki a luga o le sakelike ai maua mai le tadi lea tau silsilala ia i le pāga e kamasese o le mea ia o tau silsilala ia ele taulana to ia ni upu mani tala ngaongi kama ingi sia iyo kama ingi si lava na ena mua ile aito ia pango mai le pai urupo mai si o matou no ia ua ia le na congratulations la ia wa tatou ile pese aito mele la tou vi ia awale feita fu ni so tatou ainga na sa fia ile au va male awalo mo molia tuaila ufa malo le dei vaanga o le fia le tatou proclame o le Tautai A'e ya malo Tautai A'e kauka A'e le alo favor nge yaso ia i va u malava le matasaua taima o le va le tau manulele tau sala pai po o manisi umo va wale maua tu le taimi ia malo fai o le faiva ia ua a manuia ia ele ia sesi o fa le kongu le se fa le live tu por me siri na mtaua ia o tu fa talo fa feilo ila mtali o le proclame re so tofi a o le proclame fai o alo atu mtato wanga tu ia ile fa mana tu no popuanga no o le tatou wali i whaolo Yesu ke riso. Ia, ile nei whai ungo le mai aso tau te whaamanatuai le maliu, ma le toe tū, u whai ngoina le lalolangi o le aso le eseta po o le weekend o le eseta. Toe tō manatuai le whaasifonga o na whaiva malana misiona. Ma le teimi na amatai o na whaamasinonga au watu ilu mo le tupu, ma le alisiri, ma le whaamasino. Se i o adula vai na o ia te ia popua ngā ma whaasavali le ala amolo na sataulo e tau watu i kolokota. Wha mai a whaau inga ina ma toi whaamtalina o le mea o iai upo, po iai upo. O sauanga ua umo na tupu, o le maliu ua umo na tupu, o le tongiola ua umo na tupu, ua toe tu mano malo Yesu ke riso. E le o hoti pea o ia, ua toe tu o lo tatou au auna i se ke riso soifua. Ai o le whaamanatuina, ona o le taulanga i tasi ai a whir mafuanga lea. Le ua tatou iei le vaivaa, ia ma whaatau mua avaru tatou vaa folau. E tā pena peda i, ia wale whaamanatuina, o lo na maliumulon toi tu. Whaatalo whale o asiata i le pa ia mawalunga o le tatou porkalame, ia mai lava i o nao se i o i le lavalo le tinifu ia matamaiti la iti o le tatou watunu. Ta ua fo i le tatou wanga atu le whaiungo le nei vai aso. Tatou ti toi tō manatu wai i lea lava alo whaitasi. Pei o ana fionga whamai. A wā ua whapea lava ona. Ia a ta ua lea. Tatou aru mo le lo mai lima whai upo e varu whamai pa. God demonstrates his own love toward us, and that while we were still sinners, Christ died for us. E sere maanga ia. E vai o iai. O le tusia Roma lima fai upo e valu. Fa mai na matua faali tino mai e ia, ma faailoa mai e ia. Lona lofa ia tatou. Demonstrate his own love ia toward us. Fa mai e ui lava la o tatou pea o lo whaia leanga sala po o tatou tanga sala. Ai sa ia maliu mo i tatou ma. Ia, patalo fale ia te oe, nao ngā iere maliu mau. Ia, nao ngā iere maliu o lo tatou
Mesia o ia o Iesu le keriso. Faatalofa atu ai. O le suafa foi la le o te fiafia o te faatalofa atu ai le nei vanga o le afiafi. Ia i le proklame o le Tautai A'e. Au ka ika e pe woka. Wa mana ia e fo ia. Ia it's a holy Thursday tau ia i le inisi fo o taritonunga ia matatu uma kerisiano. Faata pena yo no poponga ia malona faasa toloina. Mai it's the worst punishment e fai Roma. Ioi. O le faasa tolo le o e un masau sala. Ia ai me siar kanga kai dei sau sala ale u faasa ka ro o faasa ka ro ka un fai kanga ka kongo e sala ponga sala. Ia e fa tai lavai le tatou mtai sili o langi e skeri solo na lofa. Ia ua mawhai e ona tatou. Ma ua sa o tonga mai leoti. Pa u ia atamu. Ia sa vavai e seina mai e i tatou e whaftai ua ia tue sau. Ma tue whai ale so tanga lea. Ioi, fa mai o ai e whaatua tua ia te ia. E maua ia leo lai whaavavau. A talo whale le ni taimi. Ia ipa ia mare mamalu si o tatou atu nuu. Ia po whea lava le. Tuor ke lope le te mafuta mai ai. Whaatalo whaatu asiata. Whaafelo ia tu lea nganga. Tumuru fiafia. Ia ele dei fo i vanga le fiafi. Feo i ore tala le lei. Ia manuia tau tāpenanga. Au whai ngā luenga te tofia le tua. Ele namare la inora me tua pisi lava. Ia onisia mai se foi whatu tuang katoliko. E whakasa me tutisi. Ia ma ekalesia politisano kerisiano malava. Ia ele tau mate o le ata pena fo i lotu o le whai ungo le reiva yaso wha manatunga matulanga wha pena. Manuia ta penanga. Maua le wha unga mamana mai le tua. E ta pena ai le upu. Fola ai mai se. O le toi wha manatuina ma le laungaina o lana taulanga tongi ola mo i tatou. Ia afe mai la ufa maloma la ufa kalofa ia tatou uma rungo le proklame. Malo le folau, malo le whaatoa. Ia malo fo le pale. Ia mai le ne yaso. Ia e ele tari tonunga a whai ele i mua wa o mea whapengi. E uma e fo i hawa vevesi ei matangata. O lau tu o lalo a whapea tu upea Amerika Samoa mana i o tatou uso le motu o fianga ma tutuila manua ma Hawaii ma Amerika le malo tiri. Tu upea let them enjoy. O ka kou foi uporu. A e seo langa o kukuila li ua makua kumure uporu. O le mele ua yewa seasa e toi tau moni tutuila ma yo i hai tutuila po Amerika Samoa. Telo ila tau movie le mainland. Telo ila tau i Amerika. Hawaii. O le kamala lea le a wha uporu a wha Amerika. La ua matua tu mulo sai ai o i Amerika Samoa. So ua te lea lao tatou a inga maso tanga. Ia, a whai ua le mua lau vaa i nge yaso pei o au o lau vaa no utapua i no utapua i le matou pai po. Ioi. O lau vaa ngang o kapua i le aso ngei. Ia e pei tai ua le taula ua le wha moe moe le matou pai po. Ia o le hala le mea lau le fia i fua. Ai a whai o le aheto. E kei roro fianga i le vaa lea mesi o le manu lea. Leanga o le mangu lea o le mangu e whailo o le tama lea i loa i lea tunu Amerika. O le aeko. So a whaifo i la ua mua le aeko. Ia o le whailo i loa ia o le tuunga Amerika. O le Amerika, o le kuunga Amerika Samoa. O la la i loa la e le mangu. E le aia la se isi po le ale wa ko upo po le ale wa ko kaima, po le ale wa ko le mangu le kausala, po le ale wa ko pai mala fai. E fly high ya le iko ia. Ia renga. Ia. So, whaafetai. Mana ia i o le ngole. Mai, e rofo e, o le mangu le. E pau ale o le mangu e le sauka whao in kaimi e langi le iei. Yes. Kala anga o le mangu le aiko. E le se mangu e ngofo a le langi le sau peko so. Ai e a fa lo alama makangia la lafi lo isi mang ai fa lo mai ro ma apa awor kamaro ai wa fa kifa mai o le kai mi muanga le feru ia le aiko ai me lo war kau ioi
o le taimi e maalilili ai tama i manu la iti ma so se manu o le langi ai whaaloa mai loa ma apa awar ka māloa ai fly mai loa le iti o tala le tuspa ia whamai a o e whaatalitali a o e whaakarikari i le li e whaafowina o latou malosi e pei o le aito ia o le leiringa telefo i le sona le leima le sona taua e maua mai ia i le lei foi manu o le manu foi leo lana mea ai e le tau sami pe le ai le manu lea i ni tino mamate ia ili e pua i le aheko mai whafau le aheko i meo mangu mamake ma meo mea ai ngā whapenga i le ai e matua ma ia iare mangava le aheko i mea ngā iyo a o le manu e tau sami fresh meat iyo vai ka ko ie ta o ai vao e o le me ia congratulations ile tatou va ale ai ia ma disi la fo i sa la tatou va ai o le winga o la fa mama fa ele se me ala ka ko pvc ai fu ele ya se me ala apisa ai fu le anga fa pe ne ya sa mo tatou fa nga me le tai ma tu fo i tatou upolu ia po le a fo i le vevela sa ia isi va e pe aruror ki ona sina fa ku nga fo kaimi e aruror ki ona sina ia e pe or ki ona sina lava anu ia walaki ngai va mai apolima ia inga re kai mangule le kaukala mai apolima kai ke le fongi le vai ngu mai mangongo i salu salu e mangongo por puia fa sa wele ke le fongi le vai ngu o sa e manono ia se sa card fada vai ia mai mo for ke me fisili a card fada paulo mangongo ile mara mala mai ngova ia o fa afso soni mai tato o fa sa ke fonga vai ngu o le puia i manono o sa esa right o ka mo ale ma le to pau so songi mai lunga ka po kala me ka uma ia va ai fico faleu ia faleu there you go ala le vale sa mai se fese va puia o foi ma tato mai manono o le la au for sa wodi ile si va le puia ia tato amata mai ka karkarango mangu fai ngo mai tato va se kango meli mai lunga comments mai lunga o va mai manono I remember telephone do vai nu la au sa wodi esa la au so o ar le afo ta fa sina o se va ale ka ko mi mongo fa mo mole ia le na ngongo singa ta fa sina ia anyway tele ta to va mai ai ngari tai o le ala fo ile e fa fe kai ai le nei tu malo o te o mai sika ko ai pe ata tu tala noa i kunga focus ele kai ya misi le o mai ai ngali tai sau manu le tau tala ya o so itu ya pai sele au ko ki ka u mai va nga keren ka ko kolonge ai io au ka u mai va nga ko ki ngai tu ya pai ya o le afo ile ngoa o le tu va tu ajuro sa mi ta to fainga me il tai na upa fanga mo mai nei lo mal tu ya pai so mai il tulang luar kion silva opia ai sa ul tulang tur mon tra me abrim tai sa ul tulang fa maro fia me maro fanga I fa malo oi vai la o le pese le ami siruki ku lo sunga ya su la fa matala mai ini si so ngo va wai ya e foi le fa anga sa me makama kangi ka o le hitu na le lo ia e foi le va ai ta o le o foi va mai kua ya lipaka o le iku ngale iloa e ma le va nai sa mai sale au mua ngalo foi ya o le ngo fa tala se mata emo ia i mar sa va di file mu o le va ale nei ese le ai pe le i mu
Se isu mai dia ka fara. Ma te faʻasoa walanga e fetau I mo na tausanga. E fetau I mo na tausanga wa ye vaanga. E va walanga o ka fara pe o va foi de fitus fulu ga ilunga. Ia u fekau ia la e ma vaanga wa pe wa kau le o lo taimi o black and white le TV se isu mai la ka fara ia. Fa tala se matai emo tasile na va. Sa vali o le file mu ia ia wala ngoi ka ko va ai ia o ito amu le sinu o le misi fo ile va ala toia le tamarina litorina ia maleano no ia le tamarina ada kele ia litorina tamarina ki ona sina ia pi au so makasen ia va ane ia fa to asa wo lo le tamai le so o mai ro saulo ia o le va ala pinga saulo fai ro ma filio va kama le korkolo ka mauli e malal malo longa ko ke manga o misa su e mai pesele na vi el to mauli le usu sunga to blanga tanga loa iyo o le va ale maka ukia le alu le va ale mai sa va e foi vai ta ore oti so le ele o se oki ari ore oki mai fangaloa ele o se oki mai fangaloa se o to le mele ye so le matua ya fa maloa le alo foi ia te o to safia ngai ma le tau waloina o tatou fautasi o le tu lalo foi lea ia sa o atu mar fainga malo ale fast mari tu lalo le tu ina ia to au mai ma to a mata fainga meli tai nei la tau au na mai mau male ko faia va tai America Samoa la fa au ia ai te tau pea pe a to tu la I mai le fainga malo le fast wale tar pipi o ka fe me ia wale manga ai wale manao le tar pipi ma la to fainga malo e to e o tatou ina ia tatou ta alonga nei mana tu ai pea Samoa marona fa vai marona tu to tasi io au manga o ka ku e vaku ka longa fu ia le la e wa vaku I mako inga skaidi e wo ka mai ki fai wo de fia o nga wo ku so ka longa ile u man na o tatou wisi ka ia ka nga ka fai nga malo e vatu tonu ele e se lu manga ia mo wa ia e fa malo atu fa talo fale ia jo ile te mafuta mai lungo le proclame le vai nga o le fiafi ia o le asa u ka penga nga o le fisili ai tau tiri atu malolonga o le asa u ka penga nga e ke manga kuai le maliwo Yesu mo oi te menga sa u ka penga nga iyo e fa mato va mai sa tu pite ta or va le lo sami iyo ale wo pasi ka fa pasi mo ku nga focus a vesidi o le asa u ta penanga o lo e nofo ma oe e te mana tua ai le tongiola ma le taulanga tongiola a Yesu le keriso na faya mo oe ma ia o le fasili nga ia e ki kanga oe kari se kaimi e mawal tatou avanoa no so e ar kanga kalenga ma le video le lunga na po e ia le video nga nginga mai lunga nga po ua mawai fo i le sitama o le mana tuana u fasala la wina tu na ua mawana ia u fa maunga o le ua nei ia le li fasala la le o pulotu Canada o le tangata le nei u matua tele na fasala la le ma fasala la le sao o tua tu o mea umanei tele tangata mai melepone na saili mai le tangata lea ono o tupe o tua atu foi ni taimi wa mamau atu wa leva foi inga faile mea le inge usila o le whaonga ina o tupe tangata o ne tami le nei ua ina foi sola i Australia na whaiatu la utala o le ukoi foi mai ngei ko foi mai a wore lopo feo la fila ai po fe ale la maua mai o la fi tai Tasi Hotel li tai city o vai tu la eu send mai la u ila o messenger na po wa send solo mai le video lea
e peinga se e se me o kalinga va ku le fa fonga le tunu o kangwa le kausu e mai po ai tonu o mawa le so le o le urupo o tatou urupo o foi le a tatou tama fusu mai le loi Wellington na tom faila mo se koneti o le fifianga o le o mawa le va no e su mai lunga prokalami ia le tatou urupo sunga ya feta matala si tuloa ia suafa mai tu taulangi awa o I ole afa karakalangoa au ili ai pai ro fo ya sa ro runga Tautai A'e te tapena e tali u ma fesili o leina ma vai leina ole a o to mo wai le atoanga awa langa ole tele o tala avatu au mai ia o isi o fai post ma tulanga o ma fa pena ia manisi wa vai tupe o tau aringa mai au ka for makaosia a leleia le fa fesili lele ia matalasi sunga matalasi po ole io ia elele ia le faafesili lele ia ia ona maua I le o le tali po o le atonu le mea le tupu io le a le mea kupu ai sa kupu fo I se mea matulanga faapena e umalola le tatou malolonga maua le tatou avanoa o le fo to ai tonu umai I e a le sunga le liloia ia sauni seleni ia mai se fo o le sunga ia Godfather e longo fia wo mai Godfather le official matua marmaloar pisa io e matua pisa e o tangata pe io a la na telefoni fo ele tutu o ilalo e fa malu lu to tele auto ia mo me o kaka maku kua pi e fi wifi ya ku ele mafaianga a wa lu ai tu sam tu le epa e le mafai ele fi na wa ia fo ele mai le pe wale ai ola ma wala atoanga o le mele tu publicity ia pe mai ata tu malolonga ai tau tele yo malolonga misana na mai e lungo na yes fa nau ia tasi yes fa nau le o le aso soifua o le tina ia talai tau solo ia pe fa pe o maua tatou wa fa nau le fa mo le bole lava misa o vai ki akala ka upistanga te fie lumala na fu asa mo talo fo ilele ole atoanga o fitu mal tontu sanga tina matua ia tala tau solo mai Las Vegas ma vai to muli I palauli o kenge ole o mea asa ia ole so ato ilo na fitu fulu mal tontu sanga alo faanga ma fa manuyanga ia mai lau whanau ma whanau o lau whanau ia ai me se foi ia o se autama au lelei ia Belinda kuini se walotu inai Victorville ia mo le toi malo whaanga o asia tama tatou purukalame ia ile lei vanga foi o le afiafi whamuru ia te le tua ile atoanga lo fitu suma tolu tusanga ile so ia mai si tatou fasisiranga wana ingalo tatou whaausi mo le whaausi la sto nai Pauale or ko inga kau mafa e mo o mia I le taimi o le eseta. Aua tau te sona tango tele I mea mafa. Singa au wha ausi. O le tatou fundraising a le Strong Tower au kirikiti. Ia le ka le Sierra Victory Power Ministry. Sunga whawhenga inga ia waita fata. Ia male au kirikiti. Ia wafono lato wha moe moe. Ia I le masino you like. Ia I le lato malanga foi. Ia inisio liki kirikiti. Malo tele o Amerika. Suma lima tala tau o le whaausi ma tau tia le tofo vevela tae au o le asato nai a e fia mana o se whaausi e te o te alu e live mai le no fuanga e whaausi nai wei mouth I manrewa o I manrewa ia e tau te vaai atu lo o whai mai la u live le tae au lea ia ona tau tala a au atu la ia I le tato tau sau whaausi lango e fo I le wha moe moe ia I le weekend le nei Tautuana marolonga foi mai fa feilo ai la uri e o pispisa o tono le ofisa e le vanga o le fiafi Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. SMI. Fia faʻafoule lana o lo mota, a fio mai loa le SMI Hardware i funga lei. Ua iai nei le matou au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino o lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga. O wale whaalele ina atiki o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu. Paso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf. A wā o mwhai o tongi New Zealand. Ai piki i Samoa la oka. E nao le filifili lava o le lanu. Mātou te ngalulua i le suina. O na piki lea e lo a inga i Samoa. E SMI Hardware. O lo paanga mo so se mea faufale. Man fausia ina ua mea angangata. If you feel on a rental se whālau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful posene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le sei e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i alafua. Pe molia tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yai le fa mama avenga ma tu olo yele tanto account in New Zealand pe lafo sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o Tasi Onono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Whaafira ia tu le toi taliu mai o le porokalame o le Tautai A'e bei malologa le livanga o le fiafi au te fifi e whailo atu ia o le ua se ei i au tafa le au whaimata le au whaivainga ia ma le au Men in Black with a red is that a daffodil? Well ia Whaataro whatuari i lua songa. Wa kausa se. Wa kau rua whauringa whaakasi i lua maka. Ia, lau whakaro whamomoi o langa wa kau ki ngau maka vai so ia o ia so umor ka pokan. Ia, taro whatu lau sunga ni dino ia sauni malole so fua maua mana ia ni isi au lau la au le nai au. Iyo e. Iwa fua la au e. Malole. Ia lange mai lau whetalainga vai malai. Tena ni fo ile sunga le ataua ia male malu to ofisa mal. Ia va pe fo ile lao sa mo so se vai ngole kelope. Tena ni fo ia au na le tua so se fata faita ulanga. Tupu mai se ia o lava i whanau iti. Ia wae ina ini usila o le fai malolonga ia whanau i ia o onga. Fatalo fatu le lua va se lua. Le ua wa se ele lua sa le wa o mai le ko ia so ele yo le so le seka. Alo lava tai. O lo ko fa pe po va ayo focasi ele nga ku nga midi mengile. Ia fa fatar fa mo na e na o lai varo se fo mo. Ya la zunga sauni ia walanga o mai so fo ya o. Ma ro se fo mo la ni ma ia fa karo fa ku kamama ki ngā mākua ka kohu, i o kupu o roe mo kulang wharupe, ia, māroso e whomo ma langi ma. Ia, tau te tau whai wha mālo le anga leo le tua.
a mai o fai vai o whaamasikonga. Ia. O ani mea mana nei an tutupu. Ia o ki roa ia me ke sira e kakaunga whai roi le tunu. Mai nei ia cases ia o tele le numero nei tatu tangata po whai titia le numero tatu tangata. E te li vai nisi o kako wō. Ia, e te li vai fo inisi ora wuri iei o. O loge kau mafau pe wa whenga kalilo fisiri ma koe lo whai kakala ke lisa. Ia wa fai langa o le media. O le maa ua le tiute, o le fesili. Iyo, ai fai meisau sau noanga. Ia wa afa pe fo i e tele ele o e tele fia tali o no wanu le aso e nofo le mō. Ia ele ase me pole fo le na mea. Ia o ngei ma koe pisi o lo ouli. Kasila o case nga whai le kai au. Ia o ngela la fiafi after lunch e wha. Ia o le kau kolo ka sila mo kau mafau po sa ola mea ngo kanga whai. Pa wan mea o ke fiafi ai. O lai pe yolo mai kuau kanga kai nga whai. So, yeah, busy the court. And as I always say, the court, because sili alenga busy ang yusila. E ile viu ale au skola ile kulafono. Manukau Court is the busiest court in the whole of Australasia. And, man, it's e peia o le whai whakaunga kalo whanga pia o inga pisi. E kai ke wala au mai laka clients. Kai ke sau whafoka wala au mai ei. O le ase mafuanga, o le ua sau no whaalu al vanga le no lo fo ili no mo mai fo i inisio lo ia le sunga fo i vaai loa no mo mai fo i whamtalanga le, I think 2 years ago. What's the reason? O le anu na mafuanga? A vai le demographics le ka wanga ia i manukau a koa. Vai ngila, I will say it's an assumption. Eile assumptions in New Zealand. South Auckland is, it's the area where a lot of low, and the cost of living is not going down, it's going up. And these are some of the factors o lea afia I kanga kai menge o soringa kula fongo. Especially ngā oi, o si foi soringa kula fongo pe o le family violence, family assault. Ia awai eila e kele o kangaka inge le kakowhai kuungi e sawhakilangi. O le afia ko inga me vapenga. And as I said, o le viunga esi, and that's my assumption. Whapeo ko kelo kaka ingo whangi sawhakilangi. Like kikir kama ainga. So they turn into committing crimes. Yeah. Oh, that's bad. E lesi o metang e o lesi fo I kaka sa ngā oi. And as much as e kakele fia I mea lai ke whaia, you have to look at the person from a human point of view. Ngā kama whai lola I vai whaangi whorpula whongo e kama whai vai pole, what's the best legal approach e sao vai issues whapea. And as I said before, I think last week, it's not about winning cases, it's about serving justice. Because o lesi fo I me ke vai there is a victim, that victim is the person who lodged a complaint. O lai fo I lai afia le la victim mea pe awha pe o se kangaka langa ngā oi e kangaka lea ngianga mea kōkingo. So you always try and balance. E kakalongo vela kakale sau wa pe mai ua molia lea marea. Sometimes from a human point of view, e ke li vaila o e legal advice. What do you think if this is your auntie? What do you think if this is your mum? What do you think if this is your family? They turn up, wale anga ia mea kōkingo whale anga ingis. In terms of poko whamasingo, o whewha whamasingo piko sini, ke lera ko poko whamasingo? O I manukau e 22 ia poko whamasingo lai I lea whainga. And o lai piora. O lai whau wa manukau. But mangkua fwila. This is district courts. E for district courts I Papakura, Pukekoi, e o fwila ia o Kilangi. And ia o Kilangi la, mangkua I Kongore City le ia district court and the high court. Kusala o matters umai apili pole wa apili mai le district court, e avele high court, or serious matters o le avisa o le high court. Pe your murders,
ma kulanga whapenga. It's a shame, ia te au. It's a shame for le a tatou tuu i le lisi o atu nuu o lai mo o ma ia ile lalo langi whape o aku nguu o lai soronga le leo la tuta mau ainga ma atu nuu o lai la vei le lisi fo le o le okay marupupuia, not so dangerous. Pe le o whape e makua ka ia le whaafefe kulis. O lai e kongure ngongi usila. Ai a fua tu la le fua fa tau le te sau no mai ia Australasia ato. The most the busiest. Ona langonai le o le fa no no. O le ala se manga ia ka ko amaka I le maka upu o se vanga tau o le ko ke ngofo New Zealand. O le fo ko ke ia fa sanga I mar fa msingo I le mon ka le street le la lo to I o matou. O le a se fa tuanga lo sunga le loia. Ia atonu e mo fo a ver por kala me ngei mar ngei kaimi. E fa leo kwai o le ala se fautuanga e mafai ona tatou tu faititi wa obviously o le isi vaenga it have to do with the government in terms o le pole alma fuanga ile affording o le vaenga le low income ia o le afo issue le I po o lava ni por kala me soani wrap up support ma me vaenga fa pena what's your opinion le vaenga le lo sunga loia fa pe fo le sunga. It's not an easy problem to solve. Many okakale involve crimes because sometimes it's systemic issues, sometimes it's generations issues. Oila koule leva be le mafau leva be IC. My dad was in prison, so I should be in prison. Ya ke ula. O le vai fo ile e vai mathau ku fo ia ka you have to understand ile kaimi especially when it comes to kupe because this is one of the factor le kele nga ko sa menge yo family violence o kupe relationships o me ko kingo e o fo ila I vai ngo kamaki no I ngai kako le malo le ku o fa pe fo nga fa fonga mai le pokalami. Mafau mo have open communications with families, wife, husband, male because ole kele ale yo issues ia fe ngai ma lo ia Pacifica I le ko. Ole waku va pe ole wa fasir ka ma lo le finge. Ai mai fonga ole kele issues le ku pe o fonga ngo kupe. Fa pe ole kele me fai. Alulola ka ma lo ia pe wa faʻasoa and stuff like that. Ole me mua ia ui ole, and it's one of my core principles to myself. Before I do something, I have to think of the consequence of what I'm doing, even if I make a decision or say something. And that consequence will allow me to either do it or don't do it. Mafau mua ele I whaian mele mafau because ava peke mafau aku e ongo vili e se si leo a wala al whaia ko se aku lo leo a maka long hape leo okay ia lava kule woni ia nganga ko e vili ako ia ule a ngale woni ngale la ave arrest Leato ole aso as a senior and a long term citizens of New Zealand o levanga e so fu ngai ma what's your solutions in mefa ola wa vai ole o fanga ngor kupe wa e vai ngai I mea umai ke kamil ma keki o shopping center ves mo lo uma ka makile a maka ku sul kol su fa yes ko fa kele inga ngo saul mele le vai vai por la ka ngol me pe fo ringa ber manga ko ka ho ia por manga ko o ka me pe fe lo ku le vai lo le sikale pero o vape ko ki pepe o mo vape ma pepe ai pe foi la o fa ngo fie fora I ma ko fa ka ka me ke lo le mele o ka pe foi le pe mama mo ko fo o ka o me ngo si li si va ngo pe fie ka o me fa mai fa su kala a fa luara me fa ka o me fa pe ngal ba so va su kala o la ko le o pe fi kim salo po se la va su le va so pe mo lo ngo va su kala la ko ile le vape fa popo I ma ngai fang se kolpe fa pe lima ingo le weekend la me kong le rent ma fa isi me so e ka uia ole fa fi kau ke la winge ole fa nga se o kupe ola la ber kupe le ba kon malo e ola a fa nga se le wo lo ma fo
Malo, so do you think, well, officially, or kele or kele siang o le loku kongo South of Langi? Now, o yese e kakaunga kele o le whaupunga o silo tōtu. E yese fisoso ninga tele ai o porkalame fa le autala vou makulanga fa pengi. Lango le kau ke su ea le fofo o le o e ngā oi. Ka kuaru le ubusao o le kalepe. O le o kila makoi. O a faila ua le popoi ua le ango i matua o le usa i matua. Now, e iei fo i makua nai whanau e leo ako okoa mafukanga makua. Single parents, me fa pena. Ai fa mata o maua mai se fisoso ninga i tūlanga wa o kākou e o la se whaakere siango re ia kākou i savokilang. O i ni tūlanga penai maua i fisoso ninga. E kele o fisoso nginga lai, and you know, community programs here available mo lako o lai a fia i vaenga o kulafongo pe a makang sol kulafongo. My issue with that is they are reacting. Se longa o loa e apia lumar whamasingo, malo molia oe, whakae sa uloa whai a pokalame ia. You know, it's not like proactive. Ia ke au, o le amakanga sa or solutions or issues ngai. It's neither the government, nor the church, nor the community, but it's the family. Ia malamalama lein makua, what's your responsibility? Yeah. Ia malamalama whain makua kalangoe lang whangau. In terms of, awole whaia kalangoa fo ilea wha cover up. Ai whaile kalangoa, ka ui ka maiki. Life is not easy. And awa pe olea waku sifurkala o sifurkala ngai pakeki morfia vai yeso. Because of those things, you rather have your kids learn from you rather than the kids learn from someone else. Include aila, whaiwhi au mau roku. Because awa pe laku ngeka mai kiki wa umanga e shaping al mafau fau o loa kari ipo loa finge base I values o loa inga. Any forces from outside would be very hard to go through that. O ngā life a pe mai kiki. At the end of the day, I go to my parents, and that's where I find love. O le ngaluanga ke le whainga lo ia whai. Because e awingi. E uma I whonga e ka mafai e su e se awala e whasosoangi I lau client. Ngai whesiri loa lea, where's your parents? And interesting la o nganga i lau clients last week. O ka mai kiking iu ko o le awanga muli ale lo ko el court. And o ka mai kiki o le maoli. And ngo apia la, you know, in terms of la sentence. Ai le whai ka mai kiki mea ngā whaingi ngā whakongo e le whamasingonga. So, ngā whai maila le whamasingo ia kia. E le ko e maise awango. Ia. Al kai mua le wa ai ki ngā ka mai kiki. And ngō kukuala ia lea o whaakuro whamasingo. Lau whionga whamasingo. Well, I didn't say in Samoa. No whamasingo pālangi. O lei kua I le ki ngā ka mai kiki. And my instructions was, this is the first time this 21-year-old kid reconnected with his mother. The chance you're going to give for him and his mother to help shape his life going forward should be the last chance. Cut the story short. Kranse whamasingo lewa ngoa e koe sosoangi inga e, you know, e kaumawhai e serve ka mai kiki mei manga o tulafono. And yeah, so those are like those are the reasons why e laingo o karikong. It should be the family. It shouldn't be ele o se responsibility o le malo le ke take kai ka whanga. Ele o se responsibility o le loku le ke take kai ka whanga. Maybe they can assist, but do we blame them pe fa pengi le angar ka mai kiki based on mela learn mai io? So that's how I look at it. Ola officially le ataua I ona whaupoporu sunga sauvi. Do we have a better system? Do we have a does New Zealand o le leile system a New Zealand in terms if so swangi ai lai ngā ruenga makua I ka puinga whanga? What do you think? E ke le ngā ruenga ke le whaisosangi el malo ai le o sila fia ke lo ai. E ke le ia e sosangi el malo I le vice bureau
Advice Bureau, whainga ia sasangi. O kera ka koule ele mpale mamalama services and malo la vele poi aika. E wha lava la inga la kumba la ko family activities. Yeah, maybe the church will help for lele I activities of the church inga I wha kumu wa. O ke mingi. A ka wha whenga runga umar ka maamar ki ngā. Sometimes wale o mai whale ule la ba. Ai ko pa u lava le inga la ko le organizing la ko activities during the week. Lo ke vai ko ke la inga la whenga whai. A whai akura le mwhai. O lo la vai le Vice Bureau. O ngā lo iei lo ia. Lo iei la ko wanga wa ai malo. E mawhai o ngā mai pa ke ki sosangi. Mangisi me sosangi wale mwhai ainga ngā. Just to cover up le pilioka le whale kongwa. So lo la te tununga o lai so longa le system New Zealand. Le system ai le o lavang whailoa. E le o lavang whailoa ma whalau loa. Sauni, what about the legal system New Zealand? What you're a lawyer. What do you think the legal system New Zealand? E le o le isi vaenga le mafuai o ngā whewheu le o langa o kamiki. Ona o le o tūlanga o le lato o ai a kakau ma vaenga e le ua ngongoa kia ai ma makua. E ono iai le tu inga o inga fu ile le sa fai me tatou Samoa, and I'm not talking about le abusing o kamaiki. I le sasa. What do you think the legal system? E le o tasi le o vaenga le pleilanga part I le mafuanga ia la iona tautu ufau tele I le whanau. Malia ia lau whisili asiata. To start with, there is no one system or there is no one system fit umai a whawhikauli. And that's why kau ke wāi o le o anga kamari I o anga whasamoa e kamawhai e o ai a whanau ma o lesi meo ke wāi le legal system e New Zealand. It's not perfect. It's far from perfect. Because and it's because o kulafongo. O kulafongo e ke lea langa fosi ia le whainga whaiunga. I le mea laka o koe kulafongo. O isi kaimi ua le leile kulafongo ai o mai se whainga malo sui. And the reason behind these changes, it's all to do with resources. I kupe le kokongi ia lo ia, po kupe foi le whaalu runingo o le justice system mangi sila. Leo, mai lako o male involve le justice. So, although ele perfect le system, but I deem to believe that is the best we have for now. There's a lot of work need to be done. Ongol ko akele o isa kamaiki o mai le umai fonga wo o mai I le court. Onga o le system foi, pero mele ki sa ngoi. Ua whaingo fie e kula fongo I le olango kamaiki. Ua ave ese foi kula fongo. We believe the responsibility and makua. And that's why I said the government is not caretaker mo kamaki. They are not carer. It's the parents. O lesi foi mea loke loa uva ai ia uia. Sometimes parents, and I'm talking about every parent in New Zealand, pe wawe ifo lele achieving o la koko sila kai mea o laiki. Ma mea wala ko pushinga kamaikiki. Do this. I want you to be like this. I want you to olewa walu ia kama aloka singi le All Blacks. Why not you? Lewa maur kon kalake ai mai le Warriors. Why not you? So they forcing the kids to do what they want instead of encourage ma embrace le strength o kamaki in order for the kids to do the best that they can. Whaapea ko ke wāai ko inga kūlanga wapenga. Our kids will excel themselves. Basically mele I loe la ko, that's their strength. Because ele se nga sa welcome mai kiki e loe ko lengi umai fonga wale piki ele au. Yang ma wai lola ko inga me vangale. I think it was 2 or 3 years ago. One of the head boy lesi private school. Sa ave au kilangi le NPC au kilangi umai fonga wale se kon kalake. And then he become a drug dealer. And that private school, inge au kilangi, on mawalunga ia. So, o ko inga me va penga o kilinga push ma ko ka maki va pe, this is my dream. I don't wanna, I'll never drive my dream towards my kids. That's not their job. That whatever they want to do, as long as they are driving
po fe inter parameters o tulafono malo fa ta ua si vaenga mana ia langa e tau fo ina tatou afea ona o le tūlanga o le fo e tau tuai e tau ala na mo se ava no e fai ma fa afisilia tuai e si aki po a mai le wa levanta to New Zealand to lo fo o nisi wa over malis furu over malus furu nisi wa over malitorus furu fast food to sanga ai ila utility lo fo e tasi le va e nga lai no ti ai nga luenga fo ya matua o nga kulanga wasila fier fanga o e va e nga lo ki kera wei mai ai nisi o mea pe a fai atu matua ele ai a fa kuno makua ele ai ia wa yairi tu inga vaenga na wa fai marola to motino ona la lo te fatu le legal system tato e tele na malo sile au le tulafono I fana pe a ko ku sisi upu e mafi kele ku la fongo mo fanga ia e fo isi tamaiti a o ke ngia ko ma ko pola tulanga ia ai o fika ngisi ma stress e look stress ile a onga apolola ia le avatu ai ma counseling ma uma e nga wa step in nai oranga tamadi te ia le wo take over kamiki ai o fatu o isi mei o mea na soifua ma fiola mai o fisiri ngak fioki no pusao wa I felicite mi e tau te miri ai uma iki ngai mareudu ai le fa pe fa ya tu a mea o le aso nga fai kamiki ai na maramala uma yaka ko ele masesi tu lo manisi o fa fonga ele o maramala le system ngak fiola mai Samoa o fela le u yai o le tamaititi ai langa ele ave se mai foi ele o se a le kala kuspa a fai fa mai le kala kuspa ia o le kama kusa mo ngala a makua ele ko ke se ai so ele ila se me ala sa waingi fa nga ku la fongo mai fa nga ya kakau o nga overpower le formula le mai ele ku o le formula le nga o langa o le kako kusikau lima mua le inga ua kau ngu misio ngale Samoa o lea kuspa ia o kako kusika ia la lea nga mafua ilo nga fale a onga mua ko kongo ainga ai fale a onga longa lua fale o fafenga inga ma o onga fafenga inga au inga di maka ika inga mai ka ko awa o la ule na analysis a o fainga ruenga fo ile corrections ne ke si le fia ma o le kele o kamai ki Samoa e waku ko kongu le mele le reoffend ma ko yo mai ma a fesilinga ia o le ara ma fu anga o ngeme o afa mai cuz my dad wouldn't let me buy what I wanted ma au ka ko Samoa ngar fa ko ma ko uele ai ele fa ka o ma le o loka manga o inga o fesili o apiuso karangonga ele yangi apiuso nga me langa o la discipline ka ko o re kama ku sa mo ngala ai o suinga la langa o lau mana malamba ka maki o ala ku la fongo ngei e feiva kere o ko musuro kama ka ku o vai ponga fa fa malamba alu le ako e ala ku mga fuspa ya oi vidi le vai o le mea ngā la ua koko le system le legal system le angi la ua koko I mafau ka miki pa ua le mea o lou e runga pala au next door vidi le a le kei loa o langa e whakoi ka per ki vi ai moe wālo po a koe le moe ki vi ai whaari I ai ma mea uma whapena so o vahenga ia tia ufo ia o ngā molau sunga I le lo ia manisi walanga na tulai mai lo national which is by the way o tatu pa local council fo o ke le koe kariase national na o mai lo le national I tonu ave ese loa isi vaenga I ta o cultural reports e sa lau kala which is o vaenga I na fai mai ele leipa nga fai ele leipa mo le fesoso anginga ai o mai le national o mai ave ese o mai ele ka ave ese le fund na ao nga iai li poki ngai e watu wailanga iai vaenga o lenga nu anga ngafinga ma whakarangoa I stasio tamali le fionga ia teo mai o I Melepone o ia o le taitai presteni o Samoa le vama ma Melepone o le sui pele skenge ile e so upu ma Samoa nga I Australia ato le langa faila ko fongo mai e whaakarusanga I ngai le premier vo ilea Melepone
ona o le pili teu la ia ia o fia ile kapuinga o whaonga se sapelu kulou I oi me le pongi po ona fi kako sapelu se savau fai me ai a o lala na ave te tonu langa argument ina ia yaingi exemptions ona mua o kako e whaonga kulou kako ngā ruenga sa saide vau ele affordinga umai ainga nge mua vau mkuna ia marelona lua ia tatou whawhiwhianga fu ia le tau pou si varingi fo oki e kai pese sa peru walanga e whapena le whaingone le la na so tai mai le so na fina mo prokalame it was a really good meeting la wa educate wa mala malama le au fai kula fong okay ele ila le haia nga ngai sa peru makakupa ia le vainga se peru se savao se savao le winga wa tatu faso wa ka ke sa idi ai se o kumo ile kota o le fisilinga ai se o kumo ia le kota kako ya ole upu moni le mele o tatu tala no le mele la fora ka o le vape o le vape ia ole vape sole au te fatu o ko kongo ofisa o vape fa solo a ko i makaka a le mele le se se marka pa ia ka ilo ka kili ka ngoi ka na me wa smoke is a smoke Famis ka si le kun langa ro ka pa you know I analyzing ole memo way si le kun langa vape lo ka pa e nano foi tu ia wala nga wo i ko office mal fasisi langa nei le ofenga ruenga Bluwave a wala nei to vape se si to no tatou office a to fa fonga mai o to ie vape even la ufionga le pule anae mate anae smoke and vape free no vape here no vape e maku I felele le ra bisi vatu fa fonga mai le tu Hana Smith, no vape in the room. Misa, no. Lei, kamo miseli ai. Ele vape ya. Carl Filipingo. Carl Indi and vape sa office natin. Vai. O kama kirai, sole wo ai shopping center. Winky, I feel what you vape. Se furu ka usanga le ka kilo ki wa ronga ilunga sole wo. Sa okay, de siko ingon ma next door. Sa mo. Why raper? Why rape? You know that. Pa una ningi. So the wo. Arai ku ma ruspa. Alai fai longa ka making. Kau kana mai. Why rape? Kan ya si me no dad. Ma ora o aula wo fa pe ai por ha se me wo ahora ko songa ra risian kala mai alo ke fa longo mai ai lasu o fa o ile ai ole ve oh my vape wa unangi o ka kilo solo I fa for fale wala fiafi po fe wo so mai ile ula le wa ku lo fo ia sori ko fanga de father ma ko next door o fe alu wa I solo va pe ava ai la yen ka ara o ker ka maro so wa so uma lo ke vai male asu mar mangongi le o pe o ile la o le vape ai fu se ko inga mai ale o se le pa o se mango le angalo falong ya o le ua mana ia sia matou faʻasoa ua tou silafia ai nei nisi o vaega o loo tupu ia tatou nei I usila a koe pau ala si vaega lena saunoa ia lei ataua tatou mai le nisi o tatou issues ma le press conference lena fai mai Samoa a le suga lau le maretoa sa e taʻua nisi o avanoa foʻi lele fesoasoagi gai aiga I think o laefia whaafonga mai. What are some of these opportunities for more le ataua? Vai mo ke le mo kingo le advice bureau. I think ke le labo o town center le official Citizens Advice Bureau. O isi ba anga ye for your trust. Ke le your trust ola ai si mai kuper malo. Ai page lunga so songa kangaka. Video moli. O ai fa ka o me ai. O le kele ia empaianko o le la vice bureau feside po ngisi banga fo o fo piro vai au ke resco pili vidi sa o le water le fonga le me pili fai po
po fengi trust o lai recognize ye o mai so ke mga kuwa si vekura ukala mga kuwa ngene mere ore office of the for bureau leke ka ua e o ye mai meu budget funga o se meo le lua office food ke mga kuwa mo de ngi ra sa unga ruenga le sa unga ruenga lo office food ke minga o fainga ruenga I le sa part time I le si fale kampangi fire se vai ke le da I one hanga o ACC la o mangela o ra fa mai lo markala ngai ka fa nga kai fa mai alu lai I le official le fai mai lau breakdown on me ole mai fai mai lau breakdown le o me fo nga le pakeki nga mai la ia fe kau e mafai nga fai ai le ma ko so soang ya ko ya o waru o savari vali ya kwa malo o Eli Clinton maro kakalanga ko ngor fali o office o la sa o mai le finge piko I fai kala o mako pa no mali U-turn Kiroi okay go limon lo matua lai fa sa I ba computer o fa pia o le la nga ke pakua dai ore va inga la lo matua ra ke bengi ia o fa pia isa o I ore ka ngakalia e kai misa ya re kare sia mo kwa fai kala le mavu sa ro e aba pongi ba nga ko ka pungi mari e fa ku sape o ke morelo manga mai ke mole ke li kai mo kala ngo e ku sape o ke mole no way no winga nga uma ya lo ka kua ka kere yo la kavari le alu fa fingi ka kore ka wa ku vai la yeri ka mai kiki ne mari fo kala le fa yasia walango lo ngi mo ai nga ko so sangi mga paro se kupe o mafa faulo lembra abe folo kupe la ka ki kupe le al malo so I made the inquiry for them nga lenga mo so sangi ai o lesi foi vai nga because sitting so sangi ka kangi o lo foi fiao ala me lenga mo so foi fiao le la ko nga mena le kala sia e o mongo foi fiao ai ko pa el kala o me ala lo como le kala sia o fongo ile kala sia o fongo le kala sia ko jo lenga na kursi ola ale foi fa ola kasi ni ba nga kongo e kan ka fimo ablo so ana lang director ko I so sange malo ngai awa abe sela mele ke kala la ye fa tala fonga o ke fa ya ku ringi me o ka ko e ringi me ka ongi privacy e vingi me ka ongi private po nyangi ngame ka se go se yo ka ko fuia ku la I ko kongo e ka va ya kunga so de o kama piko I taxi ya ngile o kongo I kire va o ke kongo le go va ya sia ke o le vale o pa kama kofu mai kanga kama yute ke era kama ngana kanga kala kwa ko Samoa ke mana manga I'm looking for the Is this the right office? Is this the right office? 2 4 ya o le fa kwa mo ko wi ko ke fenga venga office fa pengi so ko ke fe kala ne yo le upo sao o le mo tjala no fa tala fonga ai ko kupua me fa pea o to fo itu te fainga ruenga I official work and income o le wins o uma officer fa pena a suru fanga tu a inga e atu tu I me fa pea so ye ko ke o fa kala ma ko karkara ngoi fua keep it to yourself ma ka ngoi approve ai le o wa isi menga usa la uma fa ma ye vai lang o ya inga nge le wins e le mafai ngo ko e ngo kango tiol mo e lang o ke lo e u ya le o ke le mai lang o ke lo e ale ko be fe le si maori a I made no for maori do not approve
Decline. Please decline. Do not approve any. Ko ki se fulu ya mela wa be bomba ai. Ai nga mo ia. Kusoka ikayanga oskama iferengi ele se conflict of interest. Nga anko sa o manti. Ola, mo mai le fale di mapoko mo. Mo mai le fale o poko mo vai. Tole. Fai la wa ngofo mai ku di mo ambakang papang. O ka papangi. Makanga ngungu wa ele savat. Ya, ko sia ki va nga le or kaukua. Le si le va nga ko kere ka ko. O mera fa pengi wa fifiro ka ko me fa pe. Ya me mo wa pa me lo ngo fi ai ka me. Ya long koro. Wa ki mo ko wa makaronga ro ngoi. Ya, iyo. E la o clients ngai kai le city. O palangi le li. Nga peyo lai ko ai ngo kalangor ka kalanga mail address ai fai mai o po e ko ngi ova ku don't worry ola o ai kia langa fai ngo fai fa masingo e ko ngolanga instructions ilanga ora e alur kanga kale va ai le wins ola wa mail address e loi ai alur kanga kale e vai le wins inga ia mafai ngo release mai le payments in mele pay ora nga fai fa masingo ai ko le wingola kala fa ngale kele yo o so soangi le available pa pe vela pe ngai sa ngo ia la ko ye nga lu ko ngol malo yes the policy is there o le kula fongo la yo pa o le melo o le ninga ngele kele o fa masinga lo ke tio ma o le preside ke lo ke si okay they looking for people who come with the solution a maile solution si fa masingo nga faile fa masingo discretion si le awala e solve il fa fikauli ia nga pisa pa langi fa mai lo le anga le su engo sanga se me aloi nga lo ko fa ko look lo mo le dress mai po va ko le la pe yo lo le hotel mai ke mo va ku sa lunga le la avela meta kongo a mai le ngi okupe va ku it's okay e manga ia le pe yo ka nga usi kaila le il fa masingo e te mawhainga ku kongolanga ora. Ka kaunga wha ngali nga lo ia. It's not just this pe whapeo lea wangoa le sosoangi. Ai lo mawhainga afford pe, lo mawhainga nga whakanga ele system. Ia, tau se sirau tau. I le whina ule lo whinga umai, i o le vaenga Māori. Ngā ro whinga umai. Lima iwa e mga o e lima fiku lima iwa ai kala lo pensionga eva pensionga lo inga now e mafai onga ka ko finga wa ko mo ka ko fa pe ai se lima ko pa ye ala fo ye point ala ka pala ye la to fo ma fo anga ma va nga fa pena fa mai kala ka malo it's not a matter of it's a matter of they need help ya o e ka ki kala ngo fo me lo makikiva ma le ka ngoli ai au foi langa ikanga kayo e tango au ngai fisosoangi ngai mavanga fape ai mo fo yaka ko ola una tu ola lo va tu tatu tangata Samoa so se officer fo iringa o le working income la to fo il immigrations la to wi officer wa onga malesimea a ko fa longo mai ola ka pangu o se ngango se ko inga ma se lo makua so leo i fo fisosoangi fa Samoa oi Te loa as part of your job interview amakanga. E ile sitting of my do you speak any other language than English? Ai mauki ngol vave yes Samoan. Pava. Ai ako ngai ko inga mga ilo ma ku ku e kau pangu. Ale ngangu le ale ngola yai. Sione. So se la fanga. Asa mangi ngo yo ole ngo e fa sa mo le ngo mo sa mo le ngo muri di fai. Si fa mo le ia. Oi fo ye fiso so ang. Wai masang offer kala le to lower and I have to say this. Ele afi fu makang. E o loi me ko ke fia to lo e fia tangata i Samoa. Ele ka fo ya ku se va ve yor ko riu Samoa. Ai o me ka kaun ko so soangi ai mongi e faali mongi ero ko roko Samoa. Ya au ese me o ya. Pe al kala le si palang I vo le nga fai au ke fai when it suits you. Ai fai onga o se me wa e ola ai o oi it's you.
o Samoa ma tulang fa pena so ngi kanga ka u fa fen ka me iyo au tu tang fa fen ta isi ka ko ia officer so le e o ku ingi kia o le helpful ya so le a ka miro mo ngar ka kale a sa un tagline da a sa un ola singo asiata ola si makai ya la fo nga ya u makai ma ko a inga man ma ko ka ba ku e tagline a sa di mai dan le a tau e malion melo sa ngo asiaka especially ale fa nga le kako mo keleng fa nga ka le cultural competencies e drive ai le lako promotions i Congo organization yes le va pe yo o makai o kala so ngai miki o ke mala fa Samoa o fia ka usanga o ye Congo and therefore I meet all requirements o le diversity e ka kaulanga o movilunga so le kele yala ka kanga fa nga le card le nga move le lunga more compensations or increase le salary ai le mafai nga la ko ele o genuine le la ko avangi fa nga o la ko Samoa e so soangi ai e ka kanga ka Samoa so pela mele sa ngo asiaka it's like o la ke fa nga to suit them but not to serve the purpose o la ke claiming ai o la ko Samoa and it's in a way it's like an insult ikanga Samoa. Oh yes it's a disrespect to the culture ko nga me vila le va pe mai o le o le vai kai mi o le nganga Samoa nga fa mela ele fa ya ku vai nganga yo mai family a nga ia o kanga ka kongwa le nga fa mai nga ia le nga ke lo o mal fa Samoa a la drive makango take le credit o nga luenga nga ila nga kanga ka ia ila ko ia ila lo o le ranking pe and it's something ka kaunga nga mafau fa we kanga ka when you use the culture as a driven or as a factor ke kama fa promote ilo o position mafau fa le o nga ke taking a ko ala ku umoi it's not just for you to benefit from a promotion from a pay rise aya sulu ko la nga ko la ku ya oi nga va pero lo kan refer in kia la sa fa mai nga tonu rava ai we foi merkulanga le foi le ave o loko finga fa le loko fa o fa ka la I fa la e fenga nge improve lo application ai umba sorry e kele a mi fa o kele a mi fa ya esa ole sa no ngale a feel ni le application sa avele launga I am also a youth leader I am also a deacon and elder I'm trustworthy. The feeling of me and I am also a high-ranking kochifia chief. Wale la vale chief. A high-ranking. Maua lo kulafo. Sao lo muspepa. Sao uma ya. Sao uma application ya. Samoa. I graduated from I graduated from Aloha school. I also carry ape aka usisi fiora ni la ka wali mako ai ma con solo vai ari I also carry I am also a flag carrier. Ole mela le ku I ko inga ole upu fa mafa alolo faia alolo fange mase ikau kuanga Tautuana o tawi tonal immigrations ka ko immigrations lang kasi visa all fengkar bo yengi ola ka kalo le mara ka sanga fa mo mole anga le ya e ka mo faingo visa ngai kangaka visa ka fa pe mi ka fainga ruenga whatsoever visa ai mai se fo ia fe so ngiang ele mele o visa ngofo mau under partnership nga ngo ka fayak sole e sau fo de cambio palang ia yang fa fainka ai sau but o ngai ke mala mai ka ku wanga ngu ke le a or ka ka ya o la iyo ai e yere kai me ka ngoi le palang ni narrow la lo vai ngo o applications ya lo kula fongo ai ya le usel upule se fa ka wa ya o discretion ka ngo fa sa mo ya o upule o la fa ko fa la di
Whalainga. Lau whako whalainga. For the doctrine of necessity. Yeah. E ke kino aku lava po o lea le whai mai ko kiki e le karikongu I mea la e kau mai. Ai e ia lau whako whalainga mangingo. Ia mai ia langa o lea ua mariu ingeisi. Approve ia visa si vaenga o mai ia. Ano mele iai. E kangi e kau avako le pālangi le e whangare ki what do you think of no ai sa ngani le no Mas okay, o for e sorry tulafono. Yes. Alala mai ia o kou le anga ba ai fai kai ma fa isi a wala fai o fa fai ngofin fai meia aka po e po se foi a ko Pacific. Ta tatu malologa. A foi mai. Si ka ko wafea le press conference lea. Ya manisho matau. Le na sau no mai sunga lau le malito. Oa mai o kau tui mai. Ya, whataro whatu o le ingoa ia o loitoa whanga ese on semo. Ngā lua nei le odd constructors as a supervisor I ngā luenga o lo whaia nei, whatina nei. Ya, o le tele lava o mātou ngā luenga e whaungaina si maa o mātou whaungaina le si maa leo le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou prokete pei o le retaining wall tele le e waisi ngano. Ya, o ala lau papa. Ya, o le awala mai Malifa, the 4 lanes e pa ia tua o Imsaina I Waitele, ia whaungaina I mātou footpaths, ia o driveways, ia o speed humps, ia e mese foi ia whaavae o Mauta, ia e mese foi whaavae o warehouse te tele, ia o mātou te whaungaina lava le simane ia le Golden Bay, o la foi ia mātou paipa ngausia mo le whawina o wala, ia o mātou whaungaina foi le Golden Bay, mai Tautuana, highly recommend. Le quality ma le malosi. Le finisi o le sima, tua le lei atoa. Ia e recommend ai le whaungaina. Mai te siri mai po fe mawai le Golden Bay. Ia le sis no whanga. Na o tatou whanoroa le SMI. I pia. Ia ma tatou whanoroa le SMI. I sare longan mo tele I sa la whai. Ia ma whanoroa lafo aftai. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. SMI. Fia faʻafoule lano lo mota, a fio mai loa le SMI Hardware I funga lei. Ua iai nei le matou au whaingaluenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o whataritali ai la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, paso tai le afionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angata.
Taimana watile ua toi luas fu minuto tali tu la e ono li tautua whaua walau Blue TV mal proklame Tautai A'e mal sunga loia e se fo I godfather ni vanga la viafi staimi to ai tonu ia le fionga pesta ia feta matalasi lungo le tatou proklame pole office nei e fatertele noa ia nisi o vaenga me se incident le sa tu la imele a so na po e po nafi ia I se no fo ngai au kilani ia Malaysia for your update a while tatou ia I Wellington e sio tatou lo mua ma tatou communities I Wellington tatou ole aule na le lana fa ia le fofola le fala e pe ona masania I a le fast party e fonga te fono ia ma le autostala mangingo ia ole fofola le fala e pe ona masania ai lau sunga le loia te lo le sa mo le no mata ai male sunga ya le atoba ia I tauru manga ato ole press conference pole filo inga male autustala Samoa ma sunga le laule male toa ma nisi o fai puli mo le taimi wa play ai fo I ma se video fapia I lungo le folo le fala ia no fo manino le to tele le atunu o issues la ia na faʻasoa ona o le mati la tila I lava o fuafuanga ia na fai ele HRPP mafia mei a o le ifa matafono uso le ni tausanga ia marelako case le ua faitanga I le fonfitalai ai fa pe mai la sa nganga la o le malito o le ua toi tau ke le iva ai ia ua ngisi kaukalanga ni mongi po kulepa ale fa pe mai ona na fi ele ni ta ua le tau fa pe mai na toe fa longolongo ua kau fi alo fa mai le koe fainga le koe fesuisu inga mai o kala ia fa mai lau ke le fainga kala ia po le ia pe whatsoever to low wakele la pisi ngi kaimi o le winga la fa metalanga la toe play ia vainga ia sa toe ya fea ia sunga la au le made toa le la kangi ma le freku o vaile le na ave wo lua tausanga taruai o mai le so le se morianga wo faia kasi a ole makila kila ia o video ngi ele leile play mai la play le video mo ali moni mana tala ona play mai la io le video lona lua ma fisiringia la sunga le loia ele ongi vaenga ia e ongo fa mausali e se kangi se kangaka maono faia ini su enga mani molianga la tato le video mo mua ia ona so mai la ia le video lona lufa mo misa ia e ele ngi upa wangi hai ole mea moni le alava ua ia le fionga fo ia fia me ma la tu wan ile amakanga la wanga o kupul mel nei ila luai filo inga mal kamaka ikai sa fai ele nga ofa e mai fo kalai ma sui fo kalai ya kako anga fai kai mile le fo mo lua filo lima ele fa pel me o ia pe kai yangi ia o ke le fio o le loko mea Pawol mea o lea o koe mali e mai li sui le fong kalai ma sui fong kalai ka ko inga ua wa ia ko mo ko silak o le mfaianka ko nga lui va kasi ma fong kalai o iai ma sui fong kalai o le la o mo fa le fong fa farkui ia o ka ko fong kalai lea ele se kala va nei o le sui fong kalai la fiong ya tolu ngata tile le sui mai sama tang pa la tai Oi la ua la ia. A fai ai mai fa ka misanga fa nge wa le ko fongo al palmingi. O le ave fa mo mo ta upul nei. O la o ku ile lo yesili. O ile fa nga yo inga le application por tar sanga ile fam sidonga. Nga ye va fai fam sidonga ta upul ya. Ai mai se fa tonunga o se ora. E ko fongo al palmingi. Ia fai ta upul le fom kalai ma su fom kalai. Se ilonga lava la mai a meia fa tau tor fo tala fo mo su fo tala fo ia ka ko fa solo ka ko ngalo ngala ngai dum ei ole video mo le ole tatu talo mo video le ole karakarangoa o ke no fisa tatu fa soa vai nga mo ile vai nga le ai
O le tūlanga lena sau noa sunga lau le mali tō sau ni. O le onga o le whaakonguinga le au vaenga ia, po oi lava, o le roia sili. E alu e whai mea ia. Inga ia whakaungu uai le ave e senga o le fōwhikalai oro ia ima le sui fōwhikalai. Ai whakau kōr fōwhikalai fōu, ma sui fōwhikalai fōu. O ala lo kula fongo. O le a sou iloa. E faʻasoa kula e faʻale tulafono le faigogi mea ufai ae maisi o le faʻakoguiga o le fogafika oi o le loia sili ma tulaga e fai ae e faamaka e oo ina te mo kalasi saʻo lava ia ma le alu le rule of law e saʻo le mea le saugua mai ai e iai se chance o le mea lea e ono tupu i kokogo Samoa. I think o le right question nga is there a possibility e moʻi ai maogo kauguu le mea lea legally not illegally. E lua ia vaenga e tauna vai ei, in order for us to have a balanced approach i le fesili. Kako vai i le kulanga o le kulafongo, e le kupu. Because ele imas vaenga o le whaavai Samoa e mawhainga ve ese e whonwhekalai in this way. Ai a whaapea kau ke va ai i le outlaw, e ongo kupu. And o i ngā e kau ke mawhauwhau ai, is it is Samoa still upholding the rule of law? Or because they need to tell us, o a vaenga o kulafongo lea lainga justify le lako argument, e mawhaiunga lako suia whonwhekalai in this way. Al mea e whiawhai fwoi se whamakalanga. The words lang whai meil whai pule leo whaleaka langumelo. Whaleaka kolu. I think lea makangana whai mei o le mea moni. You know, it's like the truth is. O longa winga la wonga kangoa confirm. E mo. Ngā vai lola ia le kangaka le fail statement. The status or the position in society and the expectations in terms ile vai kangaka lay people. The information o le pak mai ko inga kangaka vapea. Is it credible? It's credible pe vai le position. Ele kulanga le yer kangaka le society, you know, in terms of kako society o kangaka. O foi puri. And e ka kaula o ngā vai pe whape i le integrity a le kangaka le society ingi mea fo ingo ngā whaia mangi, you know, in the broad terms. A whapea because a ka kangofi la compare le whaipule Samoa le whaipule New Zealand from a democratic point of view, they hold a lot of integrity in ilako kala whai mai. O le mea whainga inge New Zealand e malkelo ak ngololangi. E se lo se kala se whaipule whai. Me i marka i kai, no, e se e ka kaunko e correct le record. Ai a vai e lai kala ia ua lengasangwa le whaipule o whaleakango me la kolu por whaila kusi la HRPP. The truth is, o le mea mongi, you know, o le whonwhekalai lea. It's like, o laua lako whaia ko whinga, and we discussed this last week, laua nga au maia le, kusa o le mea lai ua kalangoa ai le whawhalekuia le HRPP, o le mea le lalakango whiwhai. Lenga whai mai i le whonkanga mo mua fia me ma kule epa sa ofa mai ei le anga whape kupul mele le whonkanga mo mua parmengi, ele kupul mele kupul kaimingi. That is his opinion. But his opinion is based on some facts. O ngā olenga whonga kula epa ma fia me, ngā happen le meeting. Le whoilang whai mai, ua maali lie. Ua maali lie o le whongwhekalai le lela iei. It means ua agree some people, which can be make, e mawhainga wha apea agree kula epa ma fia me, o le whongwhekalai lela iei o le kōwhaia loau. So ke le o le damage o ko inga statement whapea e whaisa kangaka o lai respectful le position lai ei, regardless ile wa aia kangaka ia in terms of the person. Ile whainga malo Samoa. Sauni, o le sila vaenga, o le lala ave ne mafono utu e vatua ma ta upulea. O le la bolu inga i kuila e pare whaamasingo. E lu iai inga ia ave e sea ia whongwhikalai. Wala ngā lawa lela kura i si whongwhikalai rumor whaamasingonga. E enough kala ia e ongo ave whai ma records, ma
evidence ua le vankau pulepule le mea lea rather than o ngā le vaku ngifa wa o mea lai ave ngifa mai o ngā o sianga vote i le swing or constitution which is o le mea ngawhako a hepen masinga rengi ngei a o le mea le wa reveal mai e li mongi wa leva nga happen 2 months before le mea le nga kupu e valid considering le wing o la officially o le position le hole le foi e li mongi o le failau kusa o le fofonga lea o le vaenga whaai le HRPP a o lea la ua sauia koe reveal can this be a witness e ave ko kongo le case lea e fesoasoangi le case ale alfon fikalai ma whaapea kuai e le ai la e le o whako a kupuru mere i ua levan kou whawhaua le ave esenga o le statement langa le whaipule whaleaka kolu ia au ia la wewa iei wa meet le requirements e charge ai lalo le treason ino lenga whaifoi kakangonga last week i le vaenga fastfulu o le Crimes Act a Samoa mai la faisa se au mai kasia se avi fafo se failar whakai ka inga mal comparison i le professional o ia regardless po oe o se KC po oe o se a if you are a lawyer lower le skala i le registrations ale law society a fa apea e prove lower e faia se mea se in terms of misappropriate ia funds po waikango faingi au wala se i le vaai al kulafono you are someone that ole lunga I le ability ke faia decisions compare kanga kalila lo I ele ai lama se senga mal faipule is a faipule it's a lawmaker it's someone o lawa vestai le trust ale ko ngua ko to be my representative le kumalo le so I lau officially that is a strong evidence o le vo sa ngor faipule falaka kolu ele fongkanga nga fuainga a makanga la ko planning a mengi so it's more like o lawa spion mai kele yor ka putpule nga lenga ka putpule but I think ele kaimingi lo va pe waka ngofia ka ko yeah e mafai langa vai because however you gonna twist it ele mafai nga ko sui ile lesa ile intention e fo ua le malo and that's treason mankua pila si e kolu o le government judiciary le he da ile CJ o le palemenge le he da ile fong fekalai ma le executive le he da le palemia a fa apea i se kanga ke solia kula fongo e contempt le ko kuso ngau e kango challenge ma ele respectinga ia le positions al kula fongo ma le fama singonga o lo le fa alo fo inga I fama singo include CJ ka le heading le ala mankuala le vai le head o le legislature por le parmengia le ku le wa ka mafai e fossile ave sengo o le fon fekalai e au ngoa ma se vaenga o kula fongo because o la mai the constitutions ia vaenga me fainga ve se fon fekalai e ono afia I fo ila o manatua e ono afia ila mafia me ona o le tala le fa mai limongi ngā lua ku ngā meet kula epa mafia me ofa ia e fia me le speaker ma le deputy speaker now she's offering a le I karangoinga ele ia se ele I racinga pe alia se lape po se vaenga yongo so you now le waru pa le mia ofa solo anga ko finga a le o loa without knowing ele si head o le pila e kukusa la position in terms of office e ke le yo le o le afianga fiemei o ngai ka o mai wole o koe mawhainga whako ko inga ngai o se kanga ke kai ka ian malo so in other words she's the one who also invoke and incite treason ile aku wow onga o lai ki lia le lei kula fongo man fa vai le ku le mafu anga ya lai onga vea o mal palemia o le ale formula e mawhainga vea o ma le faipule all those things we've been talking about nearly every shows, every program maloki sawai. Le requirements le kasi fast food o le kula fongo whainga paloka.
o le requirements nga ia vea o e mafai pule ua umang whakauko. Ai lea la ua kangofia me ilanga ia fo iwa ai whape o nga ia o le palimia. Lea nga whai whakangoanga ia ele ikulia ele fast. So it's like, are you trying to are you trying to overthrow the government of Samoa? Wow. So, and that's treason. So, like, as long as e se vaenga o le tulafono, I'm okay with that, regardless po le ala uia viu le tulafono. But ele o iai ma se vaenga o le constitution so o mai e. E whapea e o le whamasingonga ave e se le whongwhekalai. Onga wale agree ma le vote o le whongwhekalai. We talk about this last week. Yes. In terms of ele mafu anga e alai onga o viwa uia. E le kakaunga pasi e kula fongo le agree nge vaenga le swing o whawai. And I think that was the right pathway. Beafa be genuine le vaenga lea in terms of upholding the rule of law. 6 people who voted for this constitutional amendments, those 6 people are not members of parliament. They are not, even now, they do not have the legal powers to be members of parliament because wala ngilak paki. And with that 6, nganga veser ko ongonga le maua le 3/4 le maua le 2/3 o le manga mia su yer fa vai. And for them to say eo e ave fong fekalai wa vote fong fekalai ave ese fong fekalai stiola o lai meeting la nga vote le faipule o afenga. Yeah. So it makes them a laughable in the court. Mai o ke lo fo I fa pe ia le famasingonga. These are like primary school issues. A main issues e lalo le kula fongo. A ora main issues o like o ke o fau lungo ka ngalu ma fau ko fongo kanga and it makes Samoa like a rural country. Ma lo fa tai lo sunga le loia la tatou kolosi Hawaii. O lea ua manua maua le tatou so te inga ma le fionga ia vui masina mua senga folava. Ia I Hawaii a me se fo se va inga nei ai le tatou communities ia I le fo ia so mo le lo taimi. Ia le ua mafai ona au whakapoto ai. Ia I o le hola le kalisi e whakasa. Ia lau fionga vui a whapea o le ua maua se tatou wa so te inga ia mawhailoa tu fo ise si I le fionga ia vui. Ia whamore mole o le ua e o te iloa lai whaia whangongo vui o I le latou whaatatanoanga. Ia o latou whilo inga fo I mana I to ina. Ia vui po e mo mai. Ia vui tasi, vui lua. So kango I viri aku le California. Po mo mai le tatou so te inga le nei taimi. Ia a le viri aku. Ia te lopo le wa korosi aku ka ko wa. Ia a umalo tau tala nai fai. Ia ona e join mai lola ia le tatou avanoa a mai a lola la unga nai fai ia ona e join mai lola ia le fa mole. Ia se isa no mai a vui fa mole. Unmute mai fa mole. Vui fa mole lava se e unmute lau telefoni. E mafai lava on unmute mai lau telefoni. O liliuina ia o to silsila mai ia a fatalo fatu si mai o to a yo ia I malu le tuno ia lena o lea e ia lena o lo suafa asiata o fauale o le suafa o I fofonga o le tuno o I fafo e la mea I mahawai ai tanuai ona o le fiu e fatali atu o e a ese le nalolangi na e atu ai le la ua au mai ia le polo inga e pe ona tatala noa
ia e auai mai i le fu'a a Amerika ia i ulai i nei e te sauai ia i Hawaii sau ia Hawaii ia ona o lea ua na oli e tuana i o tātou tangata tulou o lo ngutu ma le upu whaaonga i le wheiloa i lauto wha i le vai malae o le teitai ma o le porokalama sili o le tautaua o le Tautai A'e. Ia e mai se fo'i o malu au tafa o le nae su le sunga i le ataua e whape fo'i ia le sunga le liloia. Ia o se whawhelo e atu lea, whawhelo e tufo'i le poia maulunga o le tātou tunu i so se vaenga lava o ke lope o lo wapeo no o te ai le malosi o le au nanga Tautai A'e ma le Blue TV. Alofa lava mai i tutonu o le nei maota o lo mātou tumutumu ai ia i le motu tautaua o Hawaii. Ngang whaalalo. Ia, whaataru whātou le pa ia mare mamalu o seo tātou watunu i Hawaii. A se ata tau le langona atu ia lo siu leo. Ia, misa se ito e tau fixa el tātou wa ia, po o tau langona mai whamone mole vui. Ia o te iroele o langona mai ele fionga ia vui pe mwhaintau whale o tele a e lau. Ia lewa mau atu o e mai lesi i tu wala. I mau atu lo si fonga le ala u whalongolongo i o. Ia, mamori atu o mātou alo whaanga ma le sunga le lo ia mai se o le i ataua. Whamalulu whau no le pa ia mawalunga o si o tātou community i Hawaii. Tawasu vai malu i puenga o no le tūlanga o tātou le wheilo iai. Ia ona ua leo nga tasi o le futia ma le umele e le uma i le whai aso le tua. Ona nā le lua lava ia aso na o waruatu ai. Ia ua uma le leia le lua aso. O ufise ka ia kausu ere meu kia lua kuai. Ai e le uma i le whai aso le tua, whaaftai le fo i le nei lau lau. Ia ua maua le avanoa e so ta ia tuai. Whaaftai to tele le tātou whilo inga i nā i le tunu o Hawaii. Ia ai se amaya sina reporti la ua fionga vui. E tusa o le tātou whilo inga ma le mamalu lau telo le atunu e maise o wō ma paanga fo ia le tātou Tautai A'e. Ia ma he fo i o loo tā pena ina le tātou ma tā whale mō Hawaii. Unmute mai wha mole lava. Se whamone mole a vui e leo se ito e tatala mai lau telefoni se unmute mai lava le telefoni whamone mole e leo longo natu. Ia ona o lai leo longo natu whamone mole se unmute mai lava. Ioi. O vai atu pe o tau o vai grupo inga pe o kau ia ko mo mai asiata ia na tonu la va mai ia o le la ko la toi amata tu la tala i o le lo mato mafuta nei o tu mo le mota e pe fo le la to mo li mau ia i taimi mo mua ia e to i titi ala to al nei po pale nei fiafi ia o so tulia ia le mota nei ia mato mafuta masunga i pai fiau sungai whawhengainga, taulangi. Mai se whao lātou whaletua le sunga le toina o le kālesia e whakasā, ia o le teifono fo i le whakasā, e kālesia i tonu o Hawaii nei. E mai se ai le paia mawalunga o mātou mafuta maleota, ia o tuala, o suafa ia o lo, ia mai se o pesta, ia o ai fo i o sala, ia e vape fo ia le sunga ia tui sa mau, leo lo matou mafuta e mai se o le lavaloa o tātou tunu whamarulu atu o nau o le mau o lātou suafa. Ia o lo momoli atu o lātou o lo whaanga i lautou whai de vai malai. Ia ma le polo inga le nā e leo se tālo sanga o le demand wa tuina atu e lātou o lau sala le nā ina ua fiu e tali atu o e alaua e alu fua i o i keinge e tāhiti po lalme ke alua i fua i keinge tāhiti. Ia ai o le tūlanga le nā o iai o le aso ngā fua i tira Monday atui
o le so fu po le so luan ta na matou felo ai ai mal tatou so ya tui vai singano ya la sa ya a o le aso na nafi o le na o to li maina na mawai le felo inga ma le fionga le lisentoa le sunga ya Mike Gabbard ya ele poselilo ya e sai fo i o le mata upu sa va peon tala no ai ya le fo i ua o umano to lauina le tulanga e pe ona iai ia le talia lo iaina ele fionga le risentoa ia o vaenga uma e pe ona tuina tu iai ia o le fiafilare nei a malama taeao toe e atu i upolu ia o le fiafile nei ua mauai le felo inga ma le tatu tunuu ia i Hawaii nei tupu mai e o le tatu tunuu e mai se foi o a whawhanu upolunga ia wale ngata o tatou i upolu ma savai sa la fai ma manono ma polima a lo va pe foi na matou mafuta ma o tatou uso ma tua whawhine mai le motu sa fa pe foi le motu salaia ia o le nganga lava leo Samoa tatou lava ele mala ese Samoa i sifo ma Samoa i sa tatou o le uso ia leo lo matou mafuta uma fa pe foi nisi o alo ma whanau ia o se li potiatu le tu sa o lo finangalo ia asiata a me se foi o le sunga le ataua ma le sunga le liloia nga whalot alo fa taila u fionga vui a o e sau no le mo te vai atu a o e sau no le mo te vai atu pe o se tamaitai na lomi o tau au e pe foi le na mato vai atu na nei pe o nai lomi o tau au ma mili a e o tua talinga ma lo wao vatu fa fonga le tunu o sau tamaitai na vatu pe fa pe foi ai o lai sa mor fa tua le na o ale ta te vai atu le atu ma sauni Quale che a mai la vai e ka wa kula lo mingo ka wa mo le fa po ngalo ya o le lo mi mai le ano no yo le afe ma fe o mata tangata ye mai mo atu em faina sa no mai ele o sa uteine o le fale tua o le fai fe au le sa e musu mai o tauna faila me ai ale tu te fa lave ko ia so te amio leanga wale lei alo fatele atu ona ole tau fa le tono le sota inga molia tolo fanga sunga fa fe ngainga tina itali ngafa ba le fatua ba so sunga le to ira malolo yo sia e vile ia fa pe fo inisio no fo fa fe ngainga o mafuta i Hawaii o le fo e molia tolo fanga o le ya tau ma sauni na ya la fa nau na Hawaii molia alo fatele atu ia tatou to talandoa pe afa pe te ia a maua ni o lafo ina alu o Samoa au te popole mai fua ya matou alofa te le atu mo le taimi Quale che vai tatou va penan fai asiata ma sauni ma le ataua ia le vai au mai la foto ya le ataua ma sauni ele ai oi ai manuia toe le maftanga ma tatou tunu ya signing out we sing from masina bua pasoi fua ya pasoi foi so alo va dai ole o mai ali tatou wa anga fo ele lingi mea ele lingi mea na lua tu ile mission ngala ale wo vai tunga na ole fi pasia yo tamaita i tua pe fo ile le sa fa ye falao ma ai lo me fa ke mi ro America fa de se me la vo la ngai ngau oi ngal freco ama ko ai sa fa ile le freco yo ka fa ale wo vai tu watau a mata na tau se oi a fa fo mai fa tu Naomi a watu lo Samoa anga lo kus fola o ko fer ma ya na o tatou tala lava Italia ya fa tai mana ye turn up community Hawaii mo le tolo fanga le u fa fonga mai male au so nei au to te mau ke ka milo ku nga ya you like yo vai ga tale fa mo tau te felo yai tatu to pack mai ai ile tatu wa ana tatu tro le marolonga o le sila video le
whaatai lau talatalanga lau e se vaenga te fia whao. Tato atu lai le si video lea. Lea ngai ta hua i lo finagalo wha mori mori sauni. Wanga whaiangi winga whaapea. E whai mo fia ma o whai a whai koe ngā winga. E kua iai. Lauri. Kua iai e lauri e lea. La lewa i runga o. La lewa i runga o upeang ka whaira. Lao a kau mai a. O wa ele ngā whai al whamila mele. Nā ria lava. A lewa sau runga o upeang ka whaira. A whai la vai. E a fia whai la malau. Io e. Ida ngā. Mela ngā. E whenkai leo wa iangi. Whai la ngā. Faʻasoa ko la me ko ye fa ina le ona me ngale ma ke ma ngao ya ma dia ta mo ko ro mo ya a fa ora mo ya da mo a se ma ko mo e a fo ye fa lo ka io e ona bela e fa ke ye e ka nga va me ye leo io e mo ina le e po e mai le li le mai pui wa le silomea wa ke ele e pulfanga lau mo inde e konga va ve ele le vangel kam ave e loka ko fe pui ai mo inde e langa o ia la ave ngei mo li ba mo inde e langa o lea ua faitonu lava e longo ma leo le polo inga atu le epa. O le mea tonu ale le wala tō whaia. O leo e avere ka mai loka. A o le upu la lea na sau waitua. Tu lou tato alu le upu. Inga i keke e le purufanga la audi. Is that defamation or inciting violence or o i upu ya le avere kangi ala auli. Wa na mana ia uto e mai. Se ifisili ai i show fina ngalo faale tulafono. O upu mo ia nga fainga kua inga fa mai o vaeli. Le la kangi e fa kua vaeli. A le wo ye marisi kangi lea. Mwanga la fie fu mala auli. A le fu la uto vatu mo stani ala auli. I upu lea. Kaunga ave kai mira la su SM. Kaunga va ave kama le ko kongo loka ke o ke kere pulfanga la audi enough evidence e ongo ave se su maongo mingo ye leo e fakingo se vanga fa pe se kang okay le lopo ang isi evidence siria ko longa evidence unless o le sunga ko la epa o la apia mai o esa ele o se like po se AI yeah like o la mangi ngoale sa o le like ko mai le swafa anu po la tu le pasa le kusi mai lalo and plus this evidence it's o evidence ma I kalalanga fai maleaka o alang is evidence yeah o la incite the violence la femme ke o ke por fanga lauli oka ele mamafangi sangonga va pe auskanga kasa ka ile ku e o foi la ele fai mai o vaile lenga ku por fala vela vele lenga mali wa ia ku au ku so nga wa play more kanga o vaile o le mera ala foi fai mai e ka foi langa afie mala uli I have no idea po ang isi evidence o le su ele fa mai longo o la su ele o lava a o me ia langa ave yai as a lawyer o le se argumento le ko inga me ma fa inga fa ka ngu ya me do se fina ngal fo sunga net e ka fio lolo pe nga fa pe ongi kala langa fa yesesi like fa pe mai o le sangoanga le kula epa au le ka ke fa longa umma kuwa le sangoanga ale nga ka swa fa ya kula epa le nga fa I lungo le o pokalamele. So it's a very strong evidence. Okay, le po ang isi evidence o la elo ke and o ifo ilava pe o move leo e fa aka ngu le la ko ki ke pe o nga mga mia I le
o le complain al fale kua vaile, mala aurian malia ko. Ia le alawa ka usao mai leo. We are so biased, we are so corrupt. Like e kakaunga lako treatinga umakangaka regardless pole ale position or kangaka a o aku lo kangaka e waku kangi about criminal matters. Ia. O lewa ua whaleanga ile kamari ianga o vaile. And o lai fuila e manga o lai inga vaile ia e whaile susuanga. O vaile ngā lainga maliu kua. A e pau kangaka o lai ile authority lalo kula fongo e whaile susuanga. O leo. E whaingo fia ala lewa iei evidence. Ngale ave sao a molia ia kula epa. Alako kula epa e kali ang whamakalanga whai. Because o ila kula epa will be a defendant. O le ale mafuanga whai whamakalanga ia, do you have evidence it justify? Because in order to disprove the defamation, o lau kalanga whai, it's based on facts. As long as o lenga e whai whamakalanga e wape, i o le akale le ia kia oir kanga le kumai, vaile. O le aka avale le mai, o le ka avale vaile. Well, ele was a defamation na lo base lo whamakalanga i lunga le facts. Pa a whaapea o le mea le manga o leo. Ia kia umla ui vai. O le manga o leo. E ka kaunga iei se facts. E justify iei le defamation na kule epa. Pa ele o iei se facts. Ele o vaile, ele o la auli, nga kupo ele whaalawe. It's someone. A lalo ka mafai e twist. Ma turn le side o le argument. Ave ese mai ka ngaka lenga masalomia. Ai ka ngofi ave ka ngaka o laile fia ai. Fai ngofi ia langa laka ngofi blame ia le deceased person. Ia vaile, langa loma liu. Pa ele ka kau fo ilanga ave ese le attention na leo. Even though o lawa maliu ka ngaka lea. And any comments o langa whaaleanga ilunga ia ka marianga, that person need to rest in peace. Mai so fina ngaro le ia tau lua kausanga o ave ko kongu evidence gei. Ai fa mai le tala longo i lana tala muri ale na whaatara noa mai e le umanga o le fono muri. Le na whaatara noa tua i le Radio Samoa. Fa mai o lea wili ili a leinga mawai. O hangi leinga mangi vai leinga. E le o ngangu kula epa o le wha Samoa. E le o lava ia moli mau e wha mau ngere kala kula epa. Para kala kula epa se defamation. Kusa la woso suar kala kule pele lava mol mau. Ai le oso suea le kala kule pele fai u ka falanga ma. La ka kire mele fai. E lo video sen ka ke kiringe. Le video mo. Ave le video ngal famsiona. O fo le video longo lo. Ele ai ma se wala ngal nge kule pa ko ya kalma kule pa fa pe. You know, elingi me mo I me fa poesi fa ofe, you know, fa palo. Usa la kam fai e fange me milo le. Ako fikira nge le video le fai mo e fange limo. Ele se fa palo le me. Ele se kalanga fore le fa fo se workele pos me hol. It's a proper meeting. It's formal. It's a formal meeting. Ko olai nga live podcast. Ele fare sara lau. Lea e halu e kuila epa mafai ia nga mai. Ele o kadie. Ele o ngo fa pe o se kele fongi ses. Ala po sa o mai ele. E o foi la le video longo lo la kule. Ele se kai ko bo aka kule pa fa pe nga me ulo. Very serious. O mo ka serious la kule. Al fisiri la. O loka o fai la kala kule epa. Ala o fai. Le winga o kala le fa mai. Aver kamare loka. Wa vai o le rokanga defamation ngumer kasiange le o savali le kausanga lua kausanga o loka. Pe foringa ba me le o ka mai kanga donga le. O le su o kala. Pe mo I kala. Ai le o su le se me le fa kanga. I think they are afraid to make the right decisions and uphold the truth. Like we have a bit musu e fai onga be o kula epa sa palemia onga in connection for equal. Yeah, my maur kai mi koe like o lako oath le kai mi le avangi e o mai ave maleo. You know, ele ai se fai ku o le o ka ngier fai ku o le ofu le fai ngai e le wori ia ku lo ngisi o le ofu pui ngo ku le epa ma pui ngo me ia pauanga la ko ele o ko e malu le ku u ia ku ia longo malanga e paua le kau konga le kau ko oi longo is to
protect everything pertaining kuila e pamfia me me. O mele o kule mengi ara ku ka mori mau pe ku ka so song ka ngaruenga le lo ko ngaruenga le fai. I charge defamation. I found out defamation e charge. Si sila na. Tau sunga le li loia. Ka ko koile maro longa fa filo ai tarasi. O le feala o meia nga fai mai ngi kuila e pa marka ko view o ka ko o le media le vakunga kusi. A lea ua sa wifi mai o le asa ili o le a fai se vaenga extra tight a kuai ka ko a mesia. O feo mengi e fa maka ko ka se hilo ko finga lo waka mai fa lo ia I ko inga maka ufa pengi. Ia sa o le ala sunga sia ka ke fiu fa vasenga e pe ia ko sa le ka kango ka fa vasenga fa angi fo o le momongo venga le e la kiki fa pia. Ala ka kango ka fa o file me fa perkini. Il paelo. Ia. Ka ro fa fo. And e ka kele va ai mawa lalo I kangaka mala ko valaunga ko finga o ngaluenga. But what a waste of space. You know, e umakula ko. Ia aka ko ngi le lisi o komsinga leo leo ngai. O ka mali I umai o lai manga kua o ngongi mele le ngala ko faya. You know, ever since we understand I leo Samoa, ia uia ngaru vaole le avangi le komsinga leo ke mangkuanga ngo ko lai o ka whanongo I loa. Asi pleklo. Ia ngi ka mari, nga uphold le integrity, uphold le tulafono, regardless pole ale whainga kao decisions ngala ko whainga. It's all about le upholding o le tulafono. Le ala wa sau fuila le kamari, e manga kua foi o se kangaka. Sa mako I whai ku au le whainga nga whai unga. E le ngaka le whai ku au, nga fefe. Fefe e uphold le integrity ma le respect o le afford le afangi makanga wenga leo. So e yele kai mi e fasa sa o mengi, and I think e paul ko inga me vanga le kalusia yo akure kai minga. Awole ai male malunga le. Like ole a mai kanga kai fasa o sa onga. Ia ongia ko inga kaka o fat pui ya. I would love to see this man to lower no o kele fa ko se siku. Ala u kala mongi ale o ke fai aku. I think mai kome singa o malava ngalu kia la ko ka inga sama faingo ka kango pi ka ku o vangolo ka mafau iai. E le ngama le la inga I ken ka le me fu sa ku pu fa malolo e fai nga vaku le committee of inquiry fu ngale fai le private commission of inquiry fai or kanga ka le ku la I me kai mi ngai manga me u fai. Ola ukala lea ia la fa fonga le nga o le tua me se proclame ma Samoa. Ko ka ulu e fa ku la ia le kua longa finga ngalo which is ka ua. O ai le mingi sky sau ko kongu mar pa le mia o mai ka Samoa mo fa o winga. Ia make sure he ko awangi sau ko nga kanga ngi I mea ngala ko fa. Set the president. Set le president se pay for ila. Mongia. Pay o kongu ngi. Yes. Manko el vai kai mi o ke manko nga el vai kai mi nga afia I le skekengi o Victoria. I corrupt police fa pe. Yeah. And I think it's either 10 or around 15 years ago. Nga o mai au le whainga malo le skeke o Victoria Australia i el vai kai ngo mai they sweep all leo nga whasingo le awangi whai ko orfa pui. Yeah. And regardless ua mako kua ngai ko inga. Ko fu fa pui. Pui. So ya ulaya o ko ainga approach nga because ole a set ai loa le right tone going forward. E nganga u fa yak. E sili yaku nga palapala o la ko lima le feoki kangaka. Le feoki nga ngisi kangaka I faswa ava le o ka arrest mai le foi ngo faswa ku I kamare nga sue. Lenga sue mai mau yu kai mo. Vai fo ringo ga. Ele lo pe uma nga wa ivi se makau se. That's a crime. That's violence. Ai kuso ola fa nga yo nga kofi nga mafa pe o lea o kanga ola ko leo. I would love to see them. Se yo e kofo fo I de mele kofo kanga. Take their own medicine. Yes. Olo po lenga ile ka kanga renga le. O ngo le wa so kula fongo fa malo. So kula fongo pa mi so kula fongo miska. Foringa mai o leo take over le kanga renga le. O lo le anga nga. Le go fa ku vai ngo pisa kwa le go fa ku pisa me veo le silent ku
o le ku o le alava ngā mea. That's how I see it. To be honest, that's my own opinion. O ele o koe me foi le alinga whaasauea ma ku ulafoa I kala li mongi. Leanga, he knows he's got, or they've got police in their pocket. Yeah. Mongia, o le mafu anga lea le ke ai. O le kaimi foi ngei. Ele o koe popole le vahenga lea I se kulafongo. They don't care about the law or the rule of law. Fia me o le makua hypocrite le mene. E vai filar songo nga fai pule fale karenga whanonga koe. Se I longa suit fai pule, se I longa suit fong te kalai. Fa koe fongo le koe fongo. O tima ne vaga. Yo, male me venga no inga o le ale nga kula fong. O kula fong o manga fai maila le parmenge o le wailo I le mama sangia o le vai. Ko vai ka koe. O le skairi kongu kusa ke loa sauni mele taua. Lea ua mapunga mai lunga. Le skairi lea kula e pape anga sao mai whainga paroka. Yeah. Mangkua le skairi kongu lea pese mai le amakanga. Do you know ngai le kai minga whainga matala masa vea tano ava. A koe kulai mai kula e pa mani chapipi. E mauki ngoka kouia diaspora. Wa whaika ko visa kau kio I Samoa. Nga whaere makara wha aka whapenga. O le winga o ngā whamakalanga, langa makua I li kaka mai ai a kako. Ngā whaira reo saungonga ngā whaire mātala na le saungonga sa vea ma fe ai koe kūrai mai. E li miki a ka māroa kako whiwhiwa ia. I think o le sifo ila mea mwhenga ko whaia kako le I overseas. Le la loma le pāloka New Zealand lua whiluongo. We have to lobby I ka ngaka ia laka pāloka ai. Like as Samoan voters lengi, e ka kaunga kako lopi kako whaipule. Le fianga o kanga ka Samoa le overseas. Onga ko inga ka inga le Samoa. They have to do from a bilateral level. Onga o le pevo ngalango last week. O le whainga ka, e le malamalama ngai palalangi. E le wha Samoa. O le sa malama e kaka ika I a kanga ka Samoa. E share conversation ia leo mai whai nungo lau o la e wha perkangia ai aong o ke ngia mai mawhai mai kala le whikawi o la wha Samoa mea kako o le skairi lea atu le e pa na roloto a ialanga miri ngā kingo masainga ma ngau uma inga ia whai mea ngei e o foi free visa ia ele o ngā ele o fia me le whakaunga o le free visa lea on purpose umangi a kuila e pa se I sao a kuaile marosi anga o sainga e pola pui e yanga mea ia yes wa foi lango le aku ngu e aku marosi anga e aku ma upenga ma me whapenga ole makusa ua mana o e whaile skairi le whai e Xi Jinping yeah le skairi nga one man ora one man power o langa skairi nga le mga e whai o I fo I ofo I loko a whawhawhonga mai e I whai whiau e kukongo le HRPP e iai whai whiau e iai lo ia e iai kangaka whai kōwhinga le rei ki a kongo a ofsasoangi wa a kouraunga mai pe o kongi a ngeru kaunga e leka kaunga I oe me ia ora ofisiri lea my challenge lea ia o kou ia le iai kōwhinga whai whiau a le wa kou whaalongo aku o lea ua makuaki a I le kūrafongo ai sori pala I kuila e pamfia me le la ai foi faila merging together ngei e fa kanga I le kūrafongo o kou ia whai whiau le HRPP le kukifia la unga le whai o le mea mongi ai se ala ko kere mingo ye media who cares pe a fai it takes it by inga ngi mare pelepe ave ese le saiko ave ese ki kangia by all means a fai o malepe mai le fastia la wai longa kanga ka fa maongi I longa le au su e mea male au eri au ro na me le fai HRPP you don't have to die like that ma e lafi ya lalo Paulo kuila epa ma e o ongo ama e ko mumu ma e whakarikari e saungi e wa isikuro e ke punga I whaforo kei me ki fia punga kei mi ngei o oele koa ngai ko kongo le HRPP a rau ko vai a ko le whai o kau purpurenga leanga o le ale lumanga I o ke mokarasi e Samoa I mei o whai kura e pamfia me ai la asanga kou kulolo ai a whaala au ka ku ore vau mai le lua Afrika o se me pero fa pe ka fai chole ke ofo ko nga lafo nga le mo fa nga ro kui e fa pele lua fe ku sa mar korselao a kosfu si diva vonga e nana ufa ya tu a karangoa mai I whainga o mesa walk the talk
walk the talk. Kelo if there's one thing I salute ya ke au ale venga ale. Kire kauseru ya ale. Leanga mangingo ma tu uang si. Mangingo ma fuanga ngaru ese ai. Wale ko e kari kong winga I me ya kuile epa. Ma. E ke rola ukala. O le aru le ale. Ulowa o le alfinga ngalo le kua. E maliwa ya ale kofi. Yeah. E maliwa ya ale venga ale kofi de. Leanga ua koe ifo umaroko kangaka iai. Wala ko loa. Leila o mako ko inga e koa. Ele apili mai lalo kulo o ska pili o se va kele va kurfa fonga le ku. O mako ua ko inga e koa e kuwa mo le rumanga I o freka fa. Ele su e mea, ele fia fai mea ai ku mo le manguia o koa mua sainga ya mangu ngai ngai eva iyo tatou malolonga pupu lo afitonu leondo a fo mai fa felo ai David oi ia Lennox tatou Mike Tyson mai Wellington ni ya la fionga pesita ya feta metalas si sa ko maro si va sai foi wai power ka kanga mawanga o sama lenga sola mai merpong sawa me lo wengi ko ngi so ka maro mau wai luga kilang pe mai ata to maro longa. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. San, si o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi. Se fale mo I vali. SMI. Fia faʻafoule lano lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware funga le. Ua iai nei le matou aufaiga luenga le tomai faʻapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia fetau I le lei ma lo manao. O matou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le anangata, ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o fatalitali ai la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o matou vali, e fai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I fafu, paso tai le afionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angata. Tauro watile o tolu sobre fitu minuto te dei itulau no I le tautua le Blue TV ma le porokalame o le Tautai A'e I le fiafi o le aso tofi o le tatou malo loa I le mo le long weekend. Fifia failo atu o le ua alitia fanua ia ua to ai tonu ia le malanga ale meia mai le lo I le lo mua Wellington o ia foi o le polisili o le au malosi o le hurricanes. Ia a o i o le Palestine o le kalapu fusu. Iyo o le fito atato feilo ai. Nangor kakalen kako sponsoringa. Tautai A'e ma le Blue TV. I le fusu anga lea sa tongi ei le lui
mo le si uru po le na masasa melon ofu o me po le tulo fa fonga na tu e peitai mo le tau nu ona wa pala ai mai o io ia la ufionga pesita ala fala fatuna o le alo tu ya ana tamalang ia feta matalasi mo le uru taimi i nei le studio e le fou lungo o tatou Tautai A'e le som ai mo le uru taimi ia fio me kar mai o fio pesita Whātai, te i lau. Tō whālwai mai, vai ti. Ia, whawhilo i atu i lau. Song fōi, po lau whionga siata, o le whātonu o le tātou. Polo kalame longo āma le lau i loa le Tautai A'e. Ia, e whātai tele. Whātai tele lau, whawhilo i fōi le sunga li ataua. Tāpua inga e tasia tu muampule le a inga i tai. Ia, malo le soifua, ai, whapena fōi ona whawhelo i atu i le sunga i le loi nei. Ia, tama whainga tā, mai a mātou i tuai, ma tāmatangi. So, ole, ia, whawtai tele molo ua wanoa, whawtai umwhai ona. Mo maise a wanoa e, talia fo i lau, tō whālwai malae ma sunga le ataua ma sunga loi nei se whaavanostai mo lo nei whatawa, whawtai tele lava. Whawhilo ai atu fo i le mai mua mai ale tunu. Samoa e aupa ia ua ta otoa o se alao. E le toe o iei se whamtalanga, e le ei fo i se vavena te toe tala. Ia pēs toe fisitai se iota. Ia, ai, whamalo mo le soifua langi matafi langi le lei Samoa. Ia, e teinane o le ainga sālevi, lautou tāpua inga whaiwhai pēa. E le emanatua pēa le tāua o lautou ngā luenga mo Samoa. E sili e lava ona tāua i teimi nei o le palapala o le ngase a malo o loo. Whengai ma le tātou atunu. Ona o ua vale tu lima lo tātou whamoe i o tātou tata. Ia, ai, whamalo, whaftai o lo i o tātou, a alo whapeo le tualo tau sui fua ma so mātou wola. Tātou manuia ma, ai, a mali. Te te. Alo. E whamai mai e rire la whafo le lau mua li e. Ka me ki o makamakangi. O le sau noa le atu ai a pesita. Ale o ke va ai meu nako o kamaro. Olo ke kilo foi o me foi le ngai lalo. Olo ke mai ka o ko foi le lang sa fa pe sunga sa un campaign ka. Ia. Kai mi ka felo e so le pe felo inga black power o le kai black power. Na wori ia sai na lo ni pai. Fusinga ka pe o fusinga o le kai black power molonga right hand man. Lo sunga le ato ele o le grey power la. Ora voi le mai to finger. Ole grey white shark. Langa e palangi ma e me uri ku kinga kinga. Pi so ka ole grey power. Sili ai nga tonu mo sili e se so tanga mai matatangi. Ia wale wa e ka foi kusa uma do sa nga tamor makam kan e se mete ko ko ke matatangi lo sunga apesta lo fu pista pero sunga do ya maka ku sunga do. Sa ku ua leva ngoa se kali alu faya onga. O ia faya. Mangkua a o ka mafo foi faya onga ka o Mrs. Ia o ke wala o Mr. Matalas. Ia o le sunga ya makalasi sa faya onga le kumaro le palo ke ia. Ia ke le foi se kalingi le sunga faya onga. O lo admire yo langa kalingi. O le ale mata upu sa ea o ba o le onga fatu maro o fai mata o le mata upu sa ea onga ya matalas. O matalas sa vele maps numero. Ya e uma fisiria makrasia si fa o pe fisiria. E sa wa matalas si taimi o ea onga. A le sa wa fa ya onga winga le lo fa langa. Na fue o matalas si taimi. O ke le o manku inga pe nga sasa. Nga o ke le lei fa longo. Ai o ke lo le ngau yo makalasi le le langa vasena. Ia te lo foi pesa la veo o tambiti tangi vale fu i fa ali i maybe vale pia. Maybe.
Sa fai o masiki vai makala le. Ma mau o kai mi ka. Nei se fatali pe fa karia lang or ka ko usape o ma par kai mi na se vai or vaso le. O ani si vai nga ai ma kere yo no foi o ani si vai nga ka ua nga eke manga kua ya se o foi ya o makalasi. O le fai pese le sunga ya makalasi. Pesa mo. Pese loku. Pese loku. O ke le ifa longo o ke le ifa ai o ingo lo inga i le ia vai ngai fa o le pese. Ai o le fa fonga makalasi. Ko se lo le leia makalasi le leola off. Not me. Not me. O le makua i le leia o le pese ole sunga fa nga metala si o se tangata tau mafa vai na te. Ma so to mo ka iyo e fai mo kango le menga. Ile ava. Okay, lo le wingo love city. Kan pai pe city, le se mete le winga ai tari pe city. Kali. Wa un fa ka pulu ya maka. E wa vai la ile wa. O sunga ya makalasi ya male afionga ya pou. Wa foi le sofa makai le fionga ya pou. Le foi puli. O yo yo to lupi. To lupi. Ola ori ia. Saung. Sa ma fan Paule mas pulu. Ke sa bla ma mi kia foi mo so vai ngai me. Mo fie lo inga pola ma fuanga le fie la ori pulu. Ola o e la le sika mai ki pa ma ke wo le. Yo ma kan ma ke wo au. Ola foi wo fonga ia le si ya ku. E makeo ma o mai lo le ofer ko vai ana maskin fang ka kang fi e ring fa afa in mera ori ka kang fi sui vai mai ai kia foi ngoka ola e ngoka sau lo le ka maka vai le ing ole ala pe wo ona na mo i o rua ala o matua fula vai si fa ya mai fa ol mena le ka o ingo si fa pia o ke alu ese ala ma Samoa e ma ke kalangoa ia mala o wolea ko i le loa ngai fa ya ya lau fionga matalasi ya polo sunga fa ya onga update ai se fa mau nyango so mo la so pele la mo ni ma o fusinga le pasa salo o so fusinga sole qua fusi mau va pe sole ya vai mai al pese o so le motiva na o ila le o to e tali mai e to mo mitinga fa pe o sa un sto mititia o ngale ai fa vitai o le o ta ai pulu le temi o ele o le kaiminga ele leile leanga ngale leila ia le ngai lo le lei ai leanga ya le silo mo ko fu maka ko mo le How do you feel now catching up with your former teacher? Last year, I'm going to need time to go sung a lawyer. Si tianga wa ye foi family anga le tua. Vice versa foi sili mo le sunga feao. O kele i lo inga le i le sunga makalasi anga makala lo fai ko vai mai. Fapia. Am I dreaming? But I was so happy ngo wa i le sunga makalasi. E ka ke mafau fau i ka mingo ka onga ele mako i kuma lo inga vai kai mi e menu uma me uma fai le pa sasa le vao ia o kulanga venga le ka vai ngai fai ya onga ia mai so sui sasa le vao la ko e malolo ka miki ia e o fa ale fu ia kai ka pe o ka le uska and I think o le fu nga nga lengo ka learn o ke le o si me ngo ka kango fai ma le fa pe ai saleanga ngo ka kama fai e ka ke loinga o la me lenga ingo pia kanaka anga woka kofoi fa pia I will never want to be like that le will learn mako fia ngo ai le sunga ya makalasingi matalasi le sur fa ngono fum sta ya ala so lo ngono sila vale tasi le tulanga o siti ai le tua le fa munianga male te mai ro lu morsu o law student
e le lava upo whaamtala i le tlainga lau to whalwai malai e te ue le lava upo whaamtala i le nganga whaanga e tia te mi mua na over ai wai lunga o le polkalame le tutai ai i mkua e he lan polkalame nga whai lea o lo whai a o nga mevslinga nga makua i malingi o loi maka ioi makua i malingi o loi matai lau kilo mai oka e se o le plana le tua e se le ke le o le fofuanga le tua e le kau ke le i lopo le akulanga ai e whaafetai mo le tuana whaafetai mo le tātou tuana i ua wa le mea mongia ia le nā taimia ia sa le sa ua sa iai o le standard langa Samoa e le se fai aonga e le sa ua e le sa inga se fai aonga i le code a Samoa ia aonga Samoa o le that was the accepted code normal was the normal a wo mai la le kaimili a koe mafau kula iai o le mea ngai piko silinga e fasia i o lo ke ngofo am koe fasi lo fasia ya uia i le manatu e mongi o le ngau ia le lei o le mongi o le ngau ia ata mai ai ma ue kai minga train i whawhaia onga pe anga iai ngi university whinga i lectures i ko kongo le onga whaia onga e mawhai nga avakua lako avakua le kulanga lea whaonga me ko kia ai ua le whaonga le ke whamalama mare le whapenga ma lo whaftai o lea ua toi whei loai o toi whaatasia ia lau sunga rwhea o ngama lau students o se reunion le leitele yeah absolutely ma ele aise isi no foanga piko sili nga la walunga ke do whei loai nai lo le mai moanga ai mai se fo le tautua o lo whaia ele ngata o le tautua longo puia li o le tautua le tulafono ia mai se fo lo whaawa wina because o lo te lo le whaawa ulava ngā luenga whawhaia o ngā le whionga bestaila lo Wellington ai ole ata tu whangare malama mawili le ifia maina e ia ile kama incident le na tupu mai wa matua i pompare tolo o social media o whapepo o haile tak whapea wai o ngisi o lai isolator covid io i mask ma ai ile atalia na vifo lunga fa more bisa ia ma o fisili o le ale mena tupu o le ale taimina tupu ai ia ai ia ise tu patatua ina o mai a ma utafa mai na o le tama ia talena shia mai lunga fa mo fa na sa no le mentu ia ole me moni ai ese a ia don't fair ese a wala le tu ele i o ke le fa mo i le aso mo le kai o ke run in ia o ke run into le kana kale o uto fine e fai au o lon to lu la o mai fai au ia mo vidi mai gela mai feta sau e ka o se fa kalisi fa o le sila uto fine tu la mai kela e la so ngi me australia ai wa o vidi e de pole so le o ko ngu mai ngi Wellington ale la ke ngo foi le hotel ia fa mai lo le afko akela nga le lua mai ia fa kali me lela o la ko piki oi o walu lola ia le sau mai lunga le poto la ke ai sau lo ko lu la lo le lounge o la kula e ko akasi ar kala ngo fo mai le lounge clear ale pisi kitchen foi la freaking man o la kula o kikilo e fai de pulo e ko la fia fa la fi fo linga le pulo ia e kikilo foi la e la ile mask ala ke fong o ke le iloanga ele iai maso mana to polotu o sa vali quale o sa vali ala fa longo le leo o fa longo le leo fa o
puloko ka. O le leo o puloko. Yeah. I'm on the phone, man. I'm on the phone, man. And kilo malaika. Pako pulo. Yeah, I'm on the phone. O fa yakule, o fa awa kwa ka po ya ka ka no ke phone you. Awa ngai ka kong se si le di o le ko pepelo pa ka fa varia. E lo voi pe fia ni kupe nga le o su e pia. Kula lunga lu. Ya, o no fale o kere o ke a ia eu. O fa wi ma. Fa kali la se to finisi yo. E ama le se fulu minuti o fa pia o kafefe ala o kua la o le farkalmano. E ele kapak e kua fa pel farkalmano. Kapak la e paka ila male rental le ke fa nga. Ai o konkai o le rental. O saulo fa pia o kafefe. E fale ka ele. Walu ye ka ole ole kala kula. La ku malanga backpack. Ele sanga me fai lo vinga la ku fakari ma kilo mai. Polar ke mi o ke ese ma ile de me. Ola kulo wala ko mar ke fongi o fa. Se polo waka yo mo so ko ngar fa pe mar ke fongi. Ya. Ai polo ka malo lo ke fongi. Palasi la ro ke fongi. Ya. O kaukango kulo ke fongi. Fala ngo ku ala mu me yo. Ua amatana tatui o eleli. Ya, o ko pikiro ke fogi. O ko e lunga. O foli me mo be. O so. O ai tuan le ka paka le ro ya. Ya le he me se ale mela. O le lucky o le ai ni cameras fo ni le. E ku le e mele ir ka pa. Ang ku e lunga o sa o ku ala he foli me. Fai mai. Why did you pull out from your deal of the deal with Andrew? Why did you pull out of the deal with Andrew? O fa ko kele pull out o fa ya ankelu pull out. Hala o so. O se unga lo yo. O se unga se ero mo le balele yo. Au faolo I hano. Yo o se evo ngale o halu fa pe. La e ngofoi. O halu fa pe ngale. O la o ngau mai. La e ngofoi kingo. O se evo. O lo kulo. O mo e kulo. E la kulo fa pe. Ai. Ei o le tua O la kulo ki kilo ka, he was vulnerable. He was just there for the taking. O la kulo silo vai ngana la stone. Ya. O ko la kuala le ulu le nga ko la stone. Ko kua ila lova ka kula la koso mai. E koso mai la. O manga o yako ila loi. O ila car park. Pusa between 10 and 15 meters le bawa lalo fo o manga la si ya ko awo pe wo ko musuia o ile nganga wo mai nga ma fiki ya lungo fa la aka ku lungo ko lalo ko lungo ko yo tama pi tau fale tonu no vai au ki kilo ko kafe ko ko mo vai Malaysia lah, bepe yang ngari kiasi suau orang lele yang ngari kiasi suau orang lele. Ya. Kau sih bukan mafiki. Alu lo fangale, alu ala kifa ko. Ya apa pergi kulo. Oke lili ko. Apa kiro fai ko ilum. Sabe vale mai leu. Ya. No mai leu. Para me que operar nothing happened. Alu man we assaulted me. Ang fai la fam kalangai leu. So ole melan tu. Fai ala fam kalasa o leu. Fai kulo leu. This man is a fraud. He has targeted vulnerable people, vulnerable
Samoan people here in New Zealand and Australia. He's conned more than $10,000 Australia, and the police in Australia are looking for him. Le alalanga le usola mai ngi sila. Ya, o whaiaku lo ia. Ile leo. Go ask him. I saw him at King Hotel. Family King Hotel. He said he's a solicitor. Aui. Alenga kapu mai e Auskadia. Yeah. Ona toi whaarupe ma whaalangi maaro e kāla i mele langa kapu mai. Whaiaku lo King. He's not a solicitor. He's the only student in the whole world that spent 15 years at university and didn't pass anything. No, it's nothing. It's just a fraud. Yeah. So leo fa mai leo ike. E fai sa fa makalanga funi. Kala fa makala ilmen ku. Yeah. O fai ku le fa mai leo. Po le ala le me e fai o lai. Le wo le anga le mako. I don't know anything. I've got nothing to do with that. Okay, kilogu. Wa makanga. Ai kasi alo. Kasi alo kuma. Ya, o ke pongo ko piki no lo ke fun. A fala ngule ala mu me ala mal. O ia lana mua usu. A ina ia manino. O ia nga mua usu fara velavi. Ia alela wa umaenga kusole wa react as a self defense. Amo ko ai lugo sala ko ala ai o dormi pe ko o se unga. Ia se se ko ala fiku. O mela o que quero que. O englola pe nga likiengi se so o fiku na le nga pa o. Ia fai ingin ofisilia di fai seru ano pese pare ko vole ka ko karo le fa palo so le fa po sin fa palo Pero ka ko or kai mi mo fanga ofe no po wis kala mo me fa pe ko ka ye ya ole winga ola from telanga fa first and foremost fa ole sa ngale mulo luola e uia fo I ngi kulanga I le fo I uso matulanga ai le o yese na no ta inga a mea e yese fa atau masui matulanga fa pena so or me momonga fa ka yel pokala me ai sa ngale mulo fionga la fo ia wa ma tala nai so la lo ia o la stulanga na iluma le tulafono o fa wa leo po la stulanga o fa inga morianga pe on tau mai an tu singa o fa talanga le na ele ai sanga morianga fa ia ia wa o ia nga makabe ele mfainga fa sanga morianga ia langa o ia langa ia marisira me patu a isa go o long history yes God yeah very bad history in ele mfainga fa sanga morianga walanga Isso é que leo records, yeah. É mo sa o ele me fai lang fez molia. O le me fa pe mai. La wo limo leo. Kasi le pe lo ile ku. E o kamale pe o longo. Yo, makala me ya pe pelo. Makala mai pe pelo. What is me is a self injury o se sape o vai lenga le. Te wala ngai fale tomu na au. E fale komu. Salo po se me fanga le po. O lo ka kapil fa pelo ko baua. Ia. O se e ku. Au tera ronga o au tapena ga umai na fa fori. O ia. O vai ku ia. O vai ku no iluga la ku no. Tell Andrew that's the taste of what he's going to get if I see him. That's a sample of what he's going to get. Tatu tala no fala o tele mo football klame. Tatu tala no fala o tele. Yeah. O le alu no ma fo sa ungi ma le atua ma le fionga pista. In the same time le ua pei ua maua mai ai ua apia ai kangaka ngai I luma o kangaka le o fai kala ai. Yeah. E rei whanga I atu Australia. Yeah. Ki ngā ngai loa e ri po o lea o ia lai ngā ki whaia kala o kangaka mara lau le vā lea ko e o ia me le pongi ma mawhakanga al fast e ngofu whai ikala. Ai halua iai o. Lea fo ia I loa e lea whaasara lau o le nguku wa kele fo o kala ngwhai mea kia. Kala whai saungi kala whai ali a taua matangata Ale sau koe ku lou fea lua I pei o angar kangaka o lai alo whangia. O mela le siri eila na whatu whaftai le tua le ingi mea ke keren kupu.
Se mangua so la whakasia malangka. Awa ana mau o tala fo ina mo me Australia anga ho o mai whangau. A ko inga ia, wa ko inga o ngai ko inga inga rifo renga whekola wha ia. Ai ana wha mai ana papai mai iri whangau wala, papai mai iri whangau o si ko inga o rupo o lea, maisi ka mai ki mano losi o mafukanga fast. Ia wale ilo rapo lea mea la kupu. Karo le fiu la vale. Ia lea lu le fiki poke. Le fo ila tupu mai I le vaenga lea, tu lou. Awa wha whekai e ui I tu atu o le vaenga wa wha ntalina. O ngā waka akia mai ia whātu fo I le mele na e whai ei koea o le whai o le whai unga ei. Wha whekai e le o le anganga lea. O le anganga na vane fo I le whitalinga lau tu whai vai mna. Wa umangi, wa kole le 10 minutes after. Wa koe mafo whau a whangari. Ka whi pe anga wha pe, it was when I was about 40 or 30. Yeah, yes. There will be no stop. I will just go there. E mea tua lawa iu, tu lou. No, ka kia mai, o la kua silo vai wangare la. Ia alai o mumu still start, so se vai alai. Kafe. Koe ko ai lalo vai o kangulu koso mai la ako I lalo. Whapia lau kangi ako I lalo. Ai ka whiki e mumu kono. Ai mau ke ako la I luma I ngai kenge, whai mai kenge. Wa akole ma singa o ngofo I. Yo. Ai every employee I the hotel there, every employee has a run in, has had a run in malakale. Yo. I follow ai young. Do not argue with me. I'm a solicitor. Yo. Or kalanga. I'm a solicitor. He's a con man. He's just a fraud. He's nothing. He's nobody. E mau ki ngoa lawa check out ngi. Yeah. Whako e mau ki ngoa. La waru e se ma o leo tau lea po lea lawal tūlanga ia. Ai e taro sia fo ia te au ai se ia pia ia I whamsisi nonga I tulafono. Hei langa o ke malama I le mea nadu e se tuai fo I matangata fo I na tele kupenga o wai ma me whapena. Ia, ona o le tātou taimi. E se vaenga na e fisa ruangi? Le yo lau kalang ko fa ku le se sengon mele the experience ale songa ya feta. Ko kele fo yo kanga karo ke lo la fai ki o mai ma la ko sa fai ki o mai ya ke. Te know the place la o mele ku ku. Le aku ko lo ke. Le wa ku. Ka ke va ai o ka kalango ai. Ai o ka fa ko se malingi ai lo ka fa ku mo va. God, why now? Yeah. Was sui mai foi la kalango. And ole me vanga le yakako. Yes, we're not perfect, but we also believe ile ku e kai yakako. O la fo ile ka kalo ia ila ko ia como fai fa nga iskanka. Sa ole. O la ke como fai fa nga le iskanka o la fo e como fai nga ia. E muli ile ku. And ele ai se aso ke le la ko le ko. E ia se kangaka alo kangaka o ke kawai. Nga o mai le fa pe mai ta e ka kalunga ko o mai o lo ke lo inga o kangaka o kule court e matters before the court la ko ia ka ke vesili e sama ka op ia fa mai la ele famoso song fa ko lo ia kalunga sa o lo ia you know it's like o lo ko ule mai le ko yo kaluma kangaka ngi taste low medicine pe ia le fa dinga foi le na ave ya peke runga ave me ai mai no i pa mai nga gula ia nga fasima ai matu ai o luke aka o I fo I launga luenga e matua fa wo ai o e matanga ta HRPP e te rei loa e sa la kale ko e ke rei loa without knowing wa foi la langa lai o lai mo mia le o filang o lai aku o mu le so e matua le ro por ga ka nga le makua ngukuleanga mai ka ko ai aro filo ai o record brother I watch you every day e ke rongo fienga la le ko ga le hint e ke rongo fienga o le HRPP ma le minority e uma longa praise oi fai ku rom kala o le aku lai o le ko nga ma tama fanga le uma longa ma lo kai mi ma mai ke ro e silia o yoki da wori ngai ro le nga le lango tanga te sa o tatou por kalami pera melo fa ko America
e ko ki kia pe le ma faingo wa nga wa ngo le la nga le ngo le tau tio mai o ino it's ai fa pe nga kamanga e mo ronga fusi fa mai kelo mai mo ke minga nga la ko fu ia le wori nga ngo poka la mem ai lo lai nga ngo vo le fai lo le mele go fa koi honorable judge please sentence him sentence him to 2 months or masinga ka unga 20 years ava tu level lo fai u lo fionga besta tele lava fa tai mo le no e yelmen o tala no ai la no ta u la mta la u tala no nga nafi ya e o le me e a fia ai so soni no faila ia Samoa o en fa fonga o le mea nganga lengo pa sa umu lo lang fia mo se so soni mai le loia i le sunga le loia le ala fa akaka ila ukala ngongi ia o mo ala lan tali o mo lan fa lan sauna ia ai le ku ia le su a wala pe langai o te manatu o lo mangaku soma fa kala ngole le sunga le loia e tusa o se private prosecution e fai aku i ngei i mei kupu Samoa i maliu o mei tupu Samoa o la mta punga so fatal no loi o le ase fai ngai ka kaunga fai ai especially pe apanga ile Interpol ile United Nations if so song ai lango ile legal advice sunga le loia o la ta upulanga so ma no fieta no le langa o skasial o sidi ngi ta mai lan sa no ya le la se yeses kani ngo ko fa kan ma fai pen sit ai se fa sit da le fa mo le pe mo sa no ya lo tato ai nga fa to ile to sa mo tasi i Wellington ya elenga lo to no fo ai dei ya ai mana tuna to lo tato ai nga o fa sit silanga nei mai i lau tau whailau tusi le sunga ia Olive Masina. O le whasit silanga mo le ainga whatuatua i le atua sa mo o Tasi Wellington. Whaamole mole sui uma sa restala matotongi tupe i le aso tōna i taluai se fululua a Perila. Whaafeso ta i ane le whailau tusi o le mafutanga mo le mautu ina o lo suafa e alu i lunga o le tatou IT. On tua foi le tatou lanyard na tatou IT sina fa alia. Mana o mia la e lautou foi lautusi. Lautou fafso ta ia tu ia se fa mautu o tau suafa. E alu i lunga o le IT ave i le o lo o ia designinga tatou ITs. O lan telefoni al sunga le fai lautusi o lua fitu. Valu fitu. Iwa tolu tasi lima o lua fitu, valu fitu. Iwa tolu tasi lima. Whafteitele i loutou lava pale il tātou ainga, ia ngā lolo tāpua i mai, ia tātou wheiloa i se teimi. Mo le whaalolo lava whafteitele mo le hawanoi lau sunga le whaatonu o le tātou Paul Kalame, mai se fwoi le sunga le ataua, sunga le lilo ia. Ai mai se fwoi, le alai o ila, e mo i ala producer ele be o isi por kana be val al producer ele ia mas producer aftai misa tele lava misa i tu so nga luenga fai pe aftai alo aftai lo venga pesta tai vol sunga le loia ma le sunga ia kautfara ia le ata was mi fianga mo matou e fio mai foi ola foi umi ola ia at fai foi mo woni sia so ona ele stato por la mitai o foi la sunga fu you know nga fatata tu tu foi me foi i tiute masani le solua a le sia vanoa e feilo ia i lungo por la me ia fa mo le tu te li wale to foi le lo mo awai ke le ha ukilang ai makua le lo mo le tone tama matua ta o ta to le tone sia me na hurricane foi ia ke kan ke makangi vo e si fima ko o si tai noi ia go fo mengi o si fio kileanga ia mengi o si fa ingo tawalunga matou tele fatou fa te fa le o tu fa monu yanga o le eseta fa tai family tele
tatou manatua le mafuaaga ma tatou faataua le galuega na fai o le tatou faaolo isikariso ia o afoʻigi mea gakukupu ia faakoe faakau peia le sakaulo eu ia ua uma o le tupu ia ae tanu mai ai le tuuga mau ae tatou faia iesu toe tu ma loo soifua ia e saga ia i luma ai o le tai auā le tatou faalele ia ma le faautuga sega i nei atunuu o loo tatou nopia iai ma le tautua faapea foʻi si o tatou atunuu i Samoa na ona i toe faamanatu fast aukilani auana i galo le tatou fonotaga ia inā i le oat i le aso sa nei tā o le fā a fai ke le skala e fai le skala la ko malau selengi a fai fo ia uma na le skala le vatolo IT alu malau IT a fai fo ina alu ave tu silulu le tongia alu tongi tu silulu fa mole lava ya tu langa uma na fai le tato le stala ya tato wisini au sitalia to fa mana to fo ile to fo ile stala ile tal fa ile aso sala fo ile nei ya e pei ona tu ina tu tato fa silanga masani ia matou faatofatu malo tai auagi ngalo le faausi taualoga le faausi le aso toʻanaʻi io e kou sila i le kama ia sua tu matalaʻau atu sulima tala'a ea e kofo o i wai mouth i le tatou paka foʻi lea ou te live mai loa foʻi le staio le stona ia tatou atu io le la sua kula le kama o laumua ma le professor fi faausi ma kasi le professor faausi ma faupulu ia ia o loa ma mau ia mea ma uso le toe ia kala paulo ia fa mai paulo tamai titi sa o fa ia mea fa tamai ia ai fa mai ai ina o mau ke riso o le upu manga ia na io awa o asoia pulu maruanga tato firo vai asopong se fua mai manu Ha ha ha.